awie no me say na mpai say be de tawo Nhyira esa usu kwaso ejo so kwaso wona ne ba Janet owusu na menim say Janet ena de na sem baaye ana Esther ena de Janet e baaye Obaa madam me mo akwa ba ubo mu asema ne ye fe sa na abo mu asema okunu ana se de ubo mu asi wo ye ne sa ma okunu de ese so no ba kwa na abo mu asema me na se de be ama de esa madam ubani pacho ye fe ne say ekua me mo akwa ba biem na mama akwa so na bisa wa wiai mpacho awie de boko me ha anya boni bi kwasam mbese e boni kura yikrem mpacho masimi ba yin sheda nye wasimi mpacho okay me fa nsa me baba ye ni ona to so me nsa eno akofa bla yin nete na enkoyie Nhyira FM kamin fama ene sa akra wie school me fa nsa menyem boso me nsa na ne papa wuja me ne nkola no ma me mabre because me fa mu a na ye toro nam kora no ho nti won papa ne firi mu no manya bisua ni bi anhwe me ne me ma me papa yi me firi ne mam ti me ne nam na nam kofa abrante bi wo yekrom mu fira sante mampon chirimfa so ho nam papa firi nti ho na mete ti abrante me fa no na je se me papa se de wa mani asi aye me ya no o ma me sa amfa biem nam se da na wan na bebo me ahwe nkola no osu ni anwo de me na yesem kopa bi brewudi nti de beba ne se me sa kofa ti me ni abrante nti ono krem papa ni anye ho da na abrante ne fa me firi ho de me ba akwa so na wedi na ti ka me ho ena we ena de me na boy na wo e ka ho na ma me ye baaye ti ye baaye ne ye hwa okra school a wo me se aduma bi e den enso ni ewuram ti ye baaye ne ye bedru ho no na kire sa okra di ko school ani bi wo okra ko ni no de ko me se kwa ko na ja kakran na papa ma odi wie school to odi wie school na me se kwa adwuma ben na pa me nibi na so wo bosia kra na me kwa kobo na me de abo because mba ne woni made pa na wote wo no o wie kwa so cresby mfa nse ko 1 year to wie school na me ka cha ne se de adwuma na ope me wa fidie si wo ti se opa ade pam ana o se wo ma me mpe no na me pe etere ye na me so etere ye de me wo nipa bebra omuye bi sabe me nuamu bi kura ye bi wo mampon ba ho me pese obeko kanam kame ma ne nkompo eno mi ko hu sister bi hu ani bi eye tere na me sister veke me sraw me kwa so obeba adwuma enti me sraw sen na obeje no se ma me meje 1500 to kan na me se ma me dia asem na wo kan no sister okura mu ti na maje wo sam ni se woni bi na me so teso na me de me sika nuisa te me kan o ka cha me se sen na me wona me sisi siemprempre ye gina mu de me sika o bank nyina ye 5 million ti me de ba blew no Nhyira FM na tere se wo wie ai ekona nim kakra pawo pa akra na me kwa kosoa because akra ne twa enso ma me ho wode ne wo fom mintimi onya se wa kobi enso ho wode ne wo fom ti na ye se mtoto me no ma to kana se de be ya akra ne benya school ako nti hwa na me twere letter kwa ko masika ni bi wo yentam hwa me kuna damfo ne ma me wo ba no school no wanya anko adwuma no so so wanya amfa na kotu ade na asie enti ba sa no a me ye na me ne ko kan adwuma no ho asem na ma me mantimi ne na anko no enti me hu no na chese akura no de we a wasi asesa no me hu no se me ma wo bia enti me nim de e ko ne de ba na me se kwa ade na asi na me se ma me nyim na me se ha de you bo me fom tese ma hwe ofiri me tin tin bedru sa bring akwa wa mama hunu ya ani mi sui ma me su de ba ko manya ayi papa bi no ana ma me mpacho de bona to so me nsa ani mi su ma ye fie wles won kra tie aduan no wusu eno sister ne se star den because the way me metu an kra kam me de ma hwe wono so akam enam se ewura enya aba han na one ne nyem no asema mbra bi enam se ama me hu no nti me wan wade ne baaye eno kra na nkra me hu aso wafa ye fikyire ona kyese odibra ya ti enam se he wo kwan Esther nya abotransa ofie di Esther pa efie fra sei Esther kwa so mi na sa na edem wo mo obai me pacha ebre ben ana hunu so ne krachi nam
na onyimu yo na wanyem ye na onyimu e pachane ebere be na nso ne krachi nam ma ebere meme hu se ne nam ne fa se na wi esku anya 3 months ena meme bisa no wo kire me SS na junior high JSS asem na ake yo enti wa na me ye no wade bra ne ba fie ho no enti wade ne ba fie ho na me se papa da bi oye di adwuma no wa so ye driver ena me se papa me ntia se ena wa se ade ma me na me se o da bi driver adwuma de me wa fa mu bi ye bi o mo kan kre Nhyira ba kuma ko ne kan kre enti me de me kase me tia se akora no wo sha me ma ne nkosa ate bi anim ne mo wote wo ni yere me obi di me anya me de no wa se wo ni yere ana me se wuni ma wo se da ne ba ye ba ko pe me ma me donya me ka krachi kan sa no ka kire me sa ba ba ne ni wa ye ba ko pe nti wa ka no ga ba ko pe nti wo ba na ne wo sa ba ko pe no wo wai wo se woni ho na wo no ko be ba mpa wa ka kire ne se ai Obaa na ye wadwen se obesa akọ obehwa akọ na wasa akọ enti mi da me ne preso na abaya bi so we fie ho no ma ba nzi na mo keka sa na ma sa e ma abaya na kan abaya ne preso no so wo chen ma akua bebre o na mo 35 years ye de be ma wase nya no kre enti me ne preso na me se papa enka wo di twa chiri na ma akua no so wo se sa bre no wo se na sa bre 17 wo nya na kakra na kakra nti wana ka ya 17 me pa chan ana me se papa me ami fi tanta fun ya na me te wo me na me hwa akwala no nti me srade e be ba edu e be fefe no ye tu ase ye ntwa so nti me srade na me ma me ne kan sei ti sa na woni wo de ka ne ba kuro no wo mfiri ho ofiri do nyina to de ka ba wa nyim na akora ndi bia na ba no ne ko ma me kwa bwantena ba me se wo kwaye dan wo be kan dia akora no wo wada no asole no wa frɛ no ne ko Obaa me na me ka kyerɛ ma me na sa wa ne ko do nyina kro num akɔda ho akɔda anadwo no basa da basa no pa na te sɛ wada ho nti ade nche no wada ba na da ho Allah Adwoa ma me nya Adwoa ma me ntwa ntro nto ni pada ade asabata wo wada no me ma da akrati wo betabiri akɔda yi me na me ka wo de me sene enti bra nyin sɛ ne ba ye no ma me de na ni atwa so abre me ka sɛ me ni ntwa so na ye toro nti Sunday bi na me kɔ ye kuro ma wie ana me frɛ boy no wo fon no so ana me sɛ papa enye wa ye nya so de na sɛ ba ngom because me papa no wa yi me totwene wo se butu wo mo fo se omunyai wo mo fi me na me ka sɛ asɛm ba asɛm kɛse ba sɛ franka esi so asɛm ne ba wo behu de ye bɛkɔ one day when nti wa na me hu sɛ nyin sɛ ba na me sɛ aso de ye bɛkɔ kuro no ma me ni kamafo ni boafo me nkrofo free mampon je sɛ me twia lolo fɛ me so me nya dwuma nti amama amfrɛ obi a na me akora no kɔ kuro no so ni ye kwadu kuro no anka ne ma me nya asɛm a de kran kan kyerɛ me ɛno kura na ye me ya madwene ho amasade na ablante ma me na me ka kyerɛ ma me nya sa na oba tan ye ma me na asɛm a ye kwadu kuro no me de sɛ me nim hɔ do nyina o san ye ma me kɔ sesies wɔ kwa so me nim kuro no da ka we de ne ba ye no because akora ne kwam kan sɛ me ka kuro me nim mu de me nya de sɛ me mo akɔ because nya hɔ ne ye de me bedu ya nti sanwati na bra betena ba bi akora na mfi me ne nkora ya ba de so anya akɔ kan hwɛ wakɔ kan nya de pɛ na wɔ no ne pɛ ma akora kan sa word we kyerɛ me me wian mo ba bi sa so kɔ kan hwɛ na te sɛn oh sɛ wɔ de ne sua adwuma wɔ de ne sua adwuma ma sua no atimi wa na so wɔ de ne kɔ sua adwuma sɛ me sɛ me de me sua adwuma bra ne so wɔ de ne beto adwuma mu ebi adwuma na wɔ de ne kɔ to mu bia hairdresser na wɔ kan no nti ɛno na anyem na wɔte wɔ no mame nya botre na krachi asema ko na was agase do nyina ana na wo ana kwa so mo do nyina na wo do nyina fo mo fro so ye on flo mata ata anu wasere sa asema kanini me de wo kyerɛ de wo kyerɛ nya botre ti wa de awie ade na animu me ba chaw de na animu me first day me hu akwala na me na fo bi ne na ena me ka kyerɛ ne sɛ me be sɛ me ne netana ena wo so wati ena me yɛ sɛ me kra me ka me ni pen wo mu data na me kra ka me de adwuma na so me ni pen wo mu ena wo so bobo number no ade kyɛ me ti ma fra wa na sɛ bobo number akwala kitwa yi na wo akwala wa hu so sa ena one ne na papa wa hu sa akwala sa me pa chowo wadaworo ma wo wanyini wadi mfie sɛ 4 August me 25 years what's our August born of only what are you okay oh yeah 4 August bradi nyanko paul and ya juada ya ba so de ne ya ba ena se me kla dawo and ya kache what's our juada hey mame
Ada na krachi on se de o kan nyina anim. Na me pese me wie na me ba kwada no so. Mama te. Enti wa na ma me ne ne call me ne ne to na mo na me nim ho enti se nipa na ekosi nhwe ya na yere. Ti ekodu wa pena. Na yere se ebi aba. Ma me mun ko fie mun twan na mo ase na ko ha. Mere ne se sei. Ebi aba. Ebi aba. Sister. Ahwa no afre we no afre no ase mo mehwe. De kwa ta asa ko fire ba. Tinama yes tie say man frɛ boy no na makopie mu saa no nti na mete wodin na mehwɛ ga no na wo man yakonwa no oton dokono man yakonwa ye bibia nti ba saa no no ɔse maame na eba no nti oba mo ne nkofie ne me de meton ade ene no korega na ne yachi na maame de nkomo no nyina kɔto wɔ ne wo papa na anim asama na maame ne pie firi na na ɔbɛka kyerɛ me sɛ maame yi pesika ne kɔyɛ oba ne bia min chanto ne so bata na ka wenti me hwa oba maame bata maame no mo fere no ka asam no kyerɛ wo ento aka sa na me sɛ maame adan na fie de nyinyi nsɛm because me wo ye no na 16 years na maame wo yi o maame ya friend say ono anenim ento aka to so 2 times yen koye DNC na me sɛ maame yi na hwan na be pesika na akwakoye DNC no ye fie ye nyinyi nsɛm me pa kyɛm fa nyinyi nsɛm no enka se yenkoyi emfa adwene foforo bi meto metirim because go bana say me bana life nti aka ya bana life na me de me twa etire nti wono na esa bra yi pese wo twe ne ho na me se papa nkyɛm ho na me ka tell say ewodo a ebeba because me kan sa no wan tia se on sa de na ba wiem so me ni bi me de be akwala no nti sa na tie de yi say aba ma wa ekwan abefa so wo ne akwala no beta me se me ntimi nga se o mpa ma nka nkwose ne pe nti yin sen na ba de ahwe na ese ye hwe me nu mienu ye behwe na me de kan se kire no ene ne papa no kora bufu yi wo se nyo no a sa na sa da nkwa wo ne na da eti ade ti na de fo on na ide wana ne ko de eti ya ko de sasai wana ne ko dai ma eno na afa ne se no eno na aka ne se de eti Nhyira ya botena onu bai ana wasi de wasi kwa de wasere che wo bia wa munya serious o na me mani abere ni abere so wo to wani abere o ko fa kwada ketewa wakwada betimi awo no wo de me wie no ba wo so wate Auguste kwada betimi awo no wa me na me hu no kura no me man first day na da na ade che no frame da no frame na me ka kire ne se me ntimi no tena wa bra me nim o maame ofre me maame no maame kasai ono ane di mi maame wie na me ba wo so maame wie maame wo se dana wane ne kodeti ade ti na me de ne ko ye no wane ne kodeti ne na wo so wane ne kodai dana krachi no ba no kodai dana wanda wane ne kodai wan krachi na me ne ko o maame mu ho no enti yakwa me kura ya menim o yakwa na na wu se dana wane ne kodai akura na ne ko yitum wo maame mu anim tase so mu busa ne se wuti wono a da be na musia na akura ne se mai nu akwa yehia enura kura enura ekura yehia wo dai enti ba sa no na se bra ne hu de wonka na ne papa ne bu ka sabi o twa ne se kai na ye mahomete o ne twa ne se kai ne papa ne twa papa yi se kan o e ma ne ye mahomete pa ne se twa no me pa chan me bogina sa me hu de me nyam ne edom abesa mo de pre no wan fa ntwa no to a wasre firi de se kai e de se ka aka no enti wana ma me sole firi wana mkoja enti we na baba ata na wakofa beto wo so eni asama to we na baba na te safe de me hu de wa me siaka asem no kra de afa wana me se betere me enko yekrum nse krachi ni din ye ho enti wana ma me de ne call ye enti ya no senka obi beba say bia maami asem na kan yaje atum anasa asante mam na de ma ho obi ansi wo edi 3 days ansa na bra yi ne na damfo baako ba wono na me se papa o ye minua na me se papa ye say enye wo na senka wo ba awasa wo maami ne na busunya bi na ye senka because me ma hunu bi enti wo de wa ba mate sani wo ho no because wo na ade ne fi wo nya maami ne fi ba na me maami kan say di kire no ene no mo ne gina ya nam de omo kra me no mo so mo konam si yu ma de ama me de ata aba ne se senka bo so me nkono na wakeka koyi ma anya madwene ne so bo so me sen wo ko bo so me nwotwe enti si ene se oba anyima wote be ma so oba anyima na se de se wonte be ma no so kra wona se de se wo ye ma me ne de hwa kwada no wonya hwe ma kwada no
said ya meme kwa kan wasi di matem no credit ye ba ko menyina twede ampo nyankopon nim twantro me domain no me kan so be brave ya se Obaa ye oh na de na ka ma wonim me friend me friend no banyem mati o me friend no nam se oh watai ena de me ni one city nyasa me fiti ana ma me kan sa nam se ata na de me ni one city papa ya na hwe ye nyina me ne Obaa ni nyina wonya bi ba fan wonya bi mama sa me ban me kunu na hwe akola yi enti wa bra be ma no ho wo honom enti me sro 10 city kwa na abenya fama we mia me fam na akora ne fanta aduane ne de woda kaza nya muso na akora we akwa akota ya ma me na akwa hospital e de na ma wo twahwe e ko ma kwade no mimi wiza no ase ma me mfo akom di na wa me to nya asana mu kwa gina ne na to frɛ me ka kyerɛ me sɛ ma me wo ba ne me ma na da na wankwa ma me akɔboa na aduane ntim me pa ne kyɛw bia sɛ 5 cedi kora na obenya ɔmfa ma akora ne ntɔgya na ne ho na wɔkwa ataka tem sɛ obɛda ampa ma me donya me sɛ o ma akora ne da wɔsa frɛ me bɔ mama ma akora ne da ne ho o ma ne da ye e wo do nyina wonom wanta aduane amana ko ta aduane ma ne ma na akora no wɔyɛ den ɛne wɔhyɛm ɛnyɛ wo ne nete no waba wo nkyɛn ma ate wo to aduane ma na ko ba me ka ko ba wo ma ko mo di akora no na sɛ wo do wo no ma no wo na ti ko ɛmfa sere me brada ma da bi da ko mo di akora no na ko no ma ye ye no wa ma ni amre ɛna yɛ joa ma akora ne ba ko ne ba ye wo dabone ye ma akora ne ko no ɛyɛ ma me pa kwada no obɛya na o ma pam no wa ba me ho sɛ me na amre wo nkuruma ne yɛhwehwɛ no nye wa no na nkuruma me say me de sɛ me kimi ne akora ne ntena bi de ma me gina so me de ba ye no because o ma ni sika ɔbɛka na de yɛnkɔ nye no de na koto wo a o fa mba me me ɛno ano fa ne ba ɛno nti na de atama ma me pa ti wan because me ntimi hwɛ bi ya wa no sham Janet wagu mkoko wagu mkoko ya ka mkoko wote ase wa womia sinimu me min chantronto so abre nyame wo ho se o se we bombi di enti me me nko daka se de woni ya se de se ya kura ya ma me kan sa Janet ma cho ma ne akwada ne na wo ase me na so ka kire me kan sa kire wo ma me se ye pon ma ne akwada ne nkasa Janet what do you say kan nyina wa ha okro bi amamu a adai ata adai ntina me stress ha no se de na nya hwe ma me ne akwada ne nkasa Mama, what did you say? Afena akwas miye wano ne kasa pacho. Oda wa ojigu hu na me Obaa me nyina so banku ba na me Jennifer. Bacha afena mko 18. Na be na benya 18 no. Next month. Nhyira FM. Bacha. Uto benya 18. Ye wu ya be. Next month. Ye wu ya be. Ye 2006. Ye 2000 yen check mame. Yen check mame kwa aten. Check mame. Eti ampa. Kachi wuhia ne hene. Mpacho mpacho. Kwa so na wo kwa hene na ahia no. Na nyume me na hofo ne na. Wo na hofo. Ana mo kwa hene. Na tata me pie nyume me kwa na hofo bi wo kwase na edu e bia e bo be nan a. Na so won kasa no wo ye ghetto girl. Why be can say? What you say? Wo chese wo pie mame, wo be wo ne tie no pie anadwo. Ma sa ukwa da no so ko. Asa na krachi ibe go no. Menu na meni mu asem. So see macho. Ah, mame. Na na fufu pie na muhia no. Krachi hu mu no frɛ wo. Na mo ye sei. Na mfo. E me da na wo nko na frɛ wo. Na na mfo na mo so tekara ni mtu nto mo flɛ me ne madam fo ba ko ye nyina. Nhyira FM. Enti o mo flɛ madam fo nti madam fo no ko ye no se. Me de mo nsaka na me nko. Munya dai. Mo nsaka na me nko. Anu kyerɛ sei. Sa na madam fo ne no kasa madam. Mo nsaka. So mo kasa ntem. Mo kasa anu ada no me ma ya agwabrade. Amoma bra so mo nsaka na me nko. Obi na ka na se wo ye na de a wo se me nchacha. Me nchacha o. Me nchacha me de mani na ha de. Me nchacha kora. Etu wo se mo nchacha na me nko. Mo nsaka nko. Enti madam fo no mo di kan fle no. Sa na me ne me ensa no. Ejina baby nti akire na ata fle me. Enti o fle me no. E na o ka che me say, "Opeso oni me date." E na me ka che me say me afel ma we school. Me ma me ni bi, me so me ni papa bia. Enti so fi say, "Obetimi di mato adum dia." E na me ne beti. E na o ka che me say, "Wo di me beto me buza anse na aduma be no." E na o ka che me say driving. E na me see ai. Enti ada no Nhyira FM. Me Yusufu.
ɛna ɔyɛ sɛ ɛna menye ne number ade kya na ma pɛ phone afle no enti me de ma me phone na fle no ɛna ɔne ma me ka sɛ ndi ma me busan sɛ adwuma bɛn no ɔyɛ na ɔsɔ yɛ drive na ma me sɛ driver for deɛ want ya ti ka chene so wa na aso onfa number ne ma wo na kina ade kya wa obɛpɛ phone dia frɛ no ɔboa ata nyawo na aka asa nya pani mpo antwe number no mo bo ebeka ne trim ade kya aha na me kula phone akwa na ka ta bobɔ na bɛka ne trim ade kya ono abɛfrɛ wo enti ade kya na pa no frɛ me hey Janet o ma me so ne bɛka sa na me frɛ no ma na hofo na ye nam no na ba akɔ de ma me ya no no ni Yusuf phone ti no no phone na ne ko no phone so no bobɔ number ni je phone na bobɔ gu so ana wo na ne ka wo no nko a akwadai ni na hofo ni nyina kɔ ma ne ka wo no nko a e ka wo na dan phone so e friend Janet no na dan phone kra no madam fu bi na yesa me friend ma no friend ma Obaa no yesa ono na betu Nhyira FM ko e no ko ne ka wo no nko anti ba bi ono yesa wote no ye yadu o ma ne tena ase no me yesa ye nkosi no ti ye kwa kosi no ye yadu ba bi wote no yesa wote side si e no ye de we see wo kwan no e ne dan ho enti ono no onkura phone na dan no phone na o ka no wan phone na dan fu bi a phone anya yi wan phone bi a phone no aso se ade kya me from to the bobo number no e na se na beka otrim ena wadan fiya so se bo abo ena me bo bo so nam nyina agege amanfo numbers anopa muso nkura phone Janet ena wo frɛ me akora ya na frɛ wo frɛ me sɛ one me kasa na pacho ye akwadai na frɛ wo one frɛ me Janet dia waduro yi utimi frɛ ba ma sa 17 years utimi frɛ ba ifa phone de frɛ ba ma sɛ me na wo hia me no na me number ni ti ya frɛ me back esa na ne kai ma me feel na me de phone ade che wo frɛ no ade che wo na frɛ no eno ano no ti ya wato asam no so Nhyira FM ma me no ena ma musan so ye ma no so ye drive na ma me ka se driving die de bi no musan sa de nti na ma me ka sa ena ma me say ono no ofa mu nyina ye driver for mun kan kole because we bi o mbedu bia no omo for Obaa wo ho no ena o say obi a so ne ni suban o sa mo ka kire ma me so obi a so wana ka sa ata sa na ta ka kire ma me say obi a ne ni suban ena ma me say want ya see before atam no afa be mada ndacha 17 wo atam no afa be ma akua wo de akua de Kia Janet akua Janet eyeso waka no kore toaso eti da bere na woni atako hia ma ai adami jam huma tanga sana 29 September wo sanim date nyina ya kwada e wodi o asu o to bodent na siase 29 September ana aja huma no say kofo mwa ukodo nyina ana kwaso ne siye o fam kodo nyina tidie ne siye pacho ma obefam kodo nyina ai obefam kwa ibo ha de cha na ode maba ebi nso ho a enyu na oba ma mi misa so ko he ma se ma o ma de nti o ibo ha ma che ne ne ode maba oba me na ma be se de ne ba so me ti ba kasa kakala nyabotre me bo abe so ma de nti da na oba do nyina no kora enye me na me friends so mo na wone ne nan fofo omo nam fom firi kwaso fam kwaso to do nyina ene ba do nyina ho enya kwa akatwa madam fo na me ka se o ye se me friend na dan fo ne ma no wo ye light adwuma che no friend me se abaya no me hu no na wone ne nan fofo ne nam kwan no ho ye dey omo ahu no fi se no o po so ra wo ye light ti omo ahu no enam se me de me wo so ra mi sane aye dey aba se wonu nti bia na machia no enti me hia no enam se ade ka ne dan mo se me ba be fa kwan no so enam be fa kwan so na me ye dey me hu no mo Nhyira FM ti ne nan fo no ye se omo beko ena omo bisa so ono omo beko no se dey bi ade chia no beko that time no ma me so aka chem so kwa ye wo mu krum nti aka onua mu nti we so menya ma so kora ma me kasa mama dan fo ne de na wo kan madam fo ba ku do nyina wo ko ye de ho mamba che na me chiri madam fo ba ku me bi so kwa wo oya na osi Janet mo ma yenko jame sape wono hono no sukunu na me nko kofi wonko diska ena mti enti ye fa ka ni be si sape o enti edu ho na me je ne fun fleo ena me se ate ya ba be du sape o na wo ena osi wo ofie
And I'm Mrs. Any Maunia could feel fun can. Ain't she no fire and quay? And my directed me or directed. And see, drew, you know, the diacon. Ye do when I'm going to say a drew say, no, today a quine. Or say, and you live young over from the quan, I mean, sharing. Into what I want now for Nina Coy, or direct say, my baby drew honor. And or today, if you mean I appoint you in a corner, catch him now for say, or money lawyer fair. No, I'm going to call Mamma lawyer fair, see the diacon will be at 25 to almost 75. Mamma now for some bedroom or plan. No munya on quaho. Because I must say, on your coffee and you may on your feeding member. What are Mamma lawyer fair in Bianca? Timina, who could have over on a quarter? Tanya Frano. You to us so. Ain't maybe I'm a lawyer fair in be. Ain't Madame Fonny, maybe say no Geneti uncle. And I miss it. They say any Panama lawyer fair in be a bad day's canasso. And I can't catch him so your monkana and you may feed the car and baby see me. Into a filet when you could visit on Facan and on Facan and Milamifan. And I could stay, why you meant money and mille. And a mamma is now tea and Operan. The Dahoma, dear chin, and she right. That you know, my dear chin. O da do nyina hene asem na wo ka no wonim ne wo ka ntenye me na mebisa wo kasa me ne kwata da ma de che me koda ne nchen Ma me koda ne nchen ma de che na kwa wa hunu wo ba bia mpa chode wa hunu wo ba bia wo kwata ho mpa chode wata ka chem sene no credo ka chem sene ba ye ba ko pe e na mbisa ne se e na kire hunu sane ma ye se ma ne kokrom ho so ane ba ba ko pe na ne mu ense ne ba ko ana se de mamu se de man brosa ma bread asem ne ko to animu e na mko hu Obaa ne nkwala no ye fo nkwala ye fo enkwala ye nan be ma ye oti we eso ka kire mu se de ba ko jo so no kwa ne mu ma hu ne yire ne so ma se se ne yire mpo okrom hoda ti bread asem na de be de wate ma me kwa na ka je ah we de be de wate wo ko so do ba ba bi na ah akwa Janet ti de na asie ade na asie ha they say me papa kola flani say and she right. No mu di ombeka afa nyinsen no omomla hene omla kwata me ofle kwata de meba yo mati ene me ye adwuma meba wa ma nti e ba say say mi papa no kola fie on kasam hu fie ho say me ma akofo nipa ni fie me nye ono so na emla metoma mini ma ye say edan ana medem we fie wrafo naba omo bae no papa ma yi ni o ma na ku dan ba edan ba ko so ye cementi mu ye mu hwe na ma yi ni o ma ndia kwa ku guo no enti me Janet dey pa na wo pesese ma ye say we bia me da kola ho odin me kokuru mo so no mo pam me kuro be me kodo nyina wa na pam wo me kodo nyina o ma miti musa sen me be dey me be dey o enti they say baby amedan e mo odi enti ene me fle na ka kire ni say wonye ti de na pese kwata wo ye firan me kasa e dan no ba ko da ho no de o mo ba ya me yi ni o mani film no ni firan ni me kasa o ka tell me na o de ma wo ena me say sa no wo kan ne me ko hospital ne ba me ba ho no o ka tell me say me ba na mbeto na fine ma me to na fine e say nyin sere wanya wo so me say me 7 months 2 weeks Yes, okay, 8 months no. Enche kora. Akabe enu bosumi mienu na wawo. Enu ofu ketekete sa no wanyem da. Hey, abusuafo. Ah? Koda ketua. Ewe ne baby bomb we na fu pi ode to awurade nyankopɔ. Amunyim enyim ma ne ye fedodo. Kwata, me mo kwa aba. Ye na. Me mo kwa aba biem afi na me ba wo so. Ensemu ya mami waboni nkuro wabro nsam so pa ya ne etwa besie nyina ne sa kwadai wafa no ene nanyemu wieye no wato na twene ne so sa wonno ena se bi wonte tini mawure mu fa nsha kwadaa no akwadai wushi ya no hunso so ana wa hunu so and she right. me na mfo no kwa ka je se o akola so me de mi nso ei manyini onyim ye no kran so oboy me ma me say aka say akola be o say abro o ka che me ma me say mi nso o ma me ti hobi akwade ka kire wo so wo nsa ti hobi o ma me oboba me o ma me ti hobi ka chi ka kire se wo nsa wanyini ma oboa
O ma me de na wo kan. Na so wo ka kire me se be ma yanse na obehu no wadi bi da. Ama na no kre na me virgin. Na nya virgin. Akwata. Ewo be no virgin na no nya virgin. No nya bia. It's so catch me say wanyini a no kore. But ono de catch say wanyini. Enye fie ho a enye na ofle. O catch say clutch say wanyini onya akwada. Wo me kan nse me ya me akora. Madam fum na mfo na ne na mge ba kwen fe no mambi. One onya kan was don't mind the body. Ono onya ba ku onya ko fi ne ne ndi. O da for me say don't mind the body. Mind the engine. Enye mambi na so tie wona wadan for no so na nam to okasa so aza wo so okasa Obaa ah me kan tense mame me say o mame na ti hoi busa no o mo ba akola na mame na nim akola na ka kire me mame say wo nsa wani na ti ho no na o bisa so wadi mfie sai bibi ho de man bisa no but o mame ka say me hwa akola na o mo mienu no bi anka no kwani wo hwa akwada no me ne neti oni wana tie me ni nyina neti do nyina onye miye no na wo yere no wai neti do nyina wo yere no man nine no mo wa hene ha Nhyira de oh me can say what say how the problem ho enti no wo yere no man nine problem ho onye wo yere no ya ode ya me ne na wo nya me yere wona na awo enkwada ne yesai nkola na yefo de na ka che omo se wo ba ye ba akopɛ ankwada nan na hye wa wo ka kire wo mo se ma me se wo ba ye ba akopɛ ka che mami na wo pɛ ne ntia lie me boa what in fear say me 24 years 24 wo ma ye 9 abusia abusia for bra insha 104.5 tesi na na ye ne me ka kire mo se na ye dwoada bibia betimi asi Facebook live jumedi ni twagu so fa maka kire mo se no me no ba dom TV ebe som 24-year-old guy wow for oh my say oh my say Pauli oh my 24 wow for Baba u age no twa na say asa me kana ko 24 me kana ko fa mame oba ye so 30 something wonya 24 no de oboa sa mame me nam ka che because me ba panyini wa say no wa benya 24 Nhyira kanu kra ne nipa ye nipa ta kanu kra nipa ye nipa me mame me si asem no sa me wo kume na me kanu na mo sha o me de my card me de me si man 30 years wo benya akwata mame me akwata brem ese ni se no abawie you say na baby akwada wo ye ne dey o mame o mame so wo hye no o ka se me hwe no kra mame no won ka no kore ma meti ma mame nkasa mame o ka se man kasa bi meti won ka no kore fi wo se men ka no kore no time my friend me say ye hia mo Nhyira FM Thursday no and am say there be say me nya adwuma ebia no be de ne ka ma me spare Thursday ment mi ama esa so me disappoint wo enti enne oye no go so ko hospital Friday no na me say me ni skenti no Monday no ko enti me na me friend na no pay e ka chere so obekọ hospital na so oba bedware e na so odwale wi a me send ni sika no ye de enti time me ne kasa no we say sika no kora abawo me send na 100 cedis e na so sika na abawo sisi ano ko o de be so no de kokko o be ye fra wo wie ya ansa na wo ho keka wo say ye bibi me boa debi ye fra wo say ye hia wo ha anopa no me send sika na ansa be bo 630 Any time I remember a number of friends, me say be a hospital, home na yede. Mo friend me. And we say Nhyira FM na minimum be a friend the Janet. And I'm saying I. So o ka say member Thursday. And I'm say there be no be the car me spend me benne. We say na me tifie no. And can me free anu me free and can me kokrom ne nema no. Aka pine ene tezaka ne ma kakra. Ye kwa so de ye nyabotre. Aba ye wo ma me say e say won timi we bi wa na kodru no ba fa wo yere ko atie wo so won natie e say na won natie na oba e say wonya ba bi na tie de enti amene natie na wo ma na tuko e no ma me na be fa no enti wo ma na tuko papa bi enye me na ma na tuye papa bi na frɛ no ma me be fa reason ne say nyame anim ni say tiefo say mo fa nche wi na bi didi otimi ko toilet de hye edem o ma re
akwada yi maame ne bete omo nka no kuro nka so nka no kura na ye ho fin wa ha omo nka no kura wona wudi kan wona ka no kura se kwa so enyo bi na ka tire mu me ni nka so wona na te de wona so le kwa ma che wona na je nan ade asa de wona ko ni pa bone me da so le kwa yin ahomache wona so le kan ma wona so le kan ma wo wuti afini sabe hu sa wo wuti afini ti fi afini man bi e be frame me maame kokkohwe e na wo kan say the same sister ka kire me e be maame tobo so me tie o ma ye ho o kan e bana sem kire na one me maame ade mo ni ba bia mu jamu nan some toilet ni kurom ho ana bi ni fie ho kurom ho toilet ni ho be toilet wo kurom ho no mo e ke kokkosis etisi de wo jane nan wayale so wo be wa de be kire wa de obesole apie aba bontena se enkwala ni ko school obi ani fia me mitimi sese nkukobu na makuru mitimi faade na makonsu me eno no de me nya wadwuma me onya me fa wo bet obepie ba fie na mame mame kura hu se wayi obefi na bonan anopa wonet wo woni ni sa wo maame nti no won pese obepie kura ma maame ewu no obenu aduane me o video bi wa ha sei ge na me no na wo ni nyina ya no aduane etu wa yedi a video no wo jezi wo sisi ye etidi enti na kwada yi wo jane nan gu roba mu de hyadam me bisa maame me se ni nyina ma wona ne ka se bia no papa me ame ne mo record na ma me bisa wo no o me ka asam na ka kire me na me ka mi tira on timpasa wo na maame ne ye no akola na ye ade na wo afa ka se na asam na waka dia me se recording na ni bisa kwada wo gu ni hu fi maame mi mu ni asam na emu wo mi me ka o mi mu edi enti na kwada ni jane nan gu roba mu ade hyadam me se adala woni me do edan no edan ne yo da mama ne mo mama ne kasa edan no eye mi sister panyini e na de dan ne nema kura gu ho onya meyi o oni ni kun obechim mansi onya meyi ni nema enti Obaa ye na onye me Obaa ye no mene no e na me nua ketwa no ye ka akire na ye da dem ho no enti edan ma edem no ompra ho no odwale wo fi ho edwaye bi upie edan na no se edwaye wo ho no odidi adie mu kura no odi besi ho no me nua no bana ne wo afuna ka kire ne so wo kura di be ase o maame miminim so ye panyini o ka sam kire ne se na Janet aye say you say ko be friend bana busa say ni say na ye ka no Obaa ye ka che so jane nan ana wa wo de woni ko hu se tie fe ne da wo no wo bisa ne de entie ma wo ye sa mi bisa no ka kire me say wonye hwe o ka kire mame e de entie na ma wo ja wo nan e politin bag mu to dem wa bra toilet wo ho ma kwa ata no se obi ne wa be ka se ma kire na wuni pa kro na wa be ka kire o kan no bisa me na me se kwata sister B say wodi nani be hu sem koto dem ho ma enu se mi ba toilet no wa na jagu dem ho ma me nko toilet mu dem ho na ni o ko toilet wo hene ade e wa ta kra no wa tim ko jam toilet so ma me ko bi wa so me ne ni sister blawe baba ko ene ko toilet me bi wa me niska me kwa na wa ko ka tim se me ko kan che mo se ko fi se me meje pepa na ne ko fi no mi ko ko fi ni dia na ni pa na ma mbi for the toilet asem no to nchen papa yan ko de hia no so wo so wonye ono wo yeye o anti no so fo so no ewo wa wo ono ana te hei so bi so de bejagu wo na ye de hya ne de a wudi na tan be gu akwada no mfi akwada wa fa ne keto ne nanyo ade a ta so da toilet e ade enyemme ade enyemme me dika ka se ade ensenya me a me ko ma me se akwada no o ma so wonti ne ne ntire bi mu o ye ne dai tiawa me wo me nkom a me di ato so na se oba me wo Friday oba do nyina Friday fi se last month no ma me frame say waka no 7 months na waka akwada no mame awaka oda be mame se o ho na ma ya se me ya na mo chesa mame Janet mame so what will say ma wisi ma wisi wo 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 6 what way won fie say 35 years 35 what will say ma wisi 6 so was anyama na me boa abuja for I can say I don't want to town what's say 35 for 6 or sanyum or the one 7th born 35 years Janet ya Obaa to so say
miensa oba panyin wo say 24 Paul tifiri mame 24 minus 35 Nhyira FM 11 years all 11 years na wo akwada we 12 years mama nyabotre na wo re obe nkura wa ya de cheo ma sama akofa de nyabotre wọ́n fi ẹsẹ̀ náà wọ́n bá pẹ̀yìn nù. máa mi drew 16 years. wọ́n mi wọ́n bàtọ́ máa mẹ́. máa ẹsẹ̀ ewúsu wọ́n mi 16 nù. ẹsẹ̀ 12 years ọba pẹ̀yìn wọ̀ sẹ́yìn 24. minus 30. sáwọ́ yẹn. ó sọ wọ 30 sẹ́yìn. 35. nẹ́ẹ̀sẹ̀ wọ́n 12 years. 11 years. ẹ̀nà àwọn wo ọba na 11 years ní ọ̀bùn nza. Ma nya no kro me say 16 ana wo fie no boa me nyini em so obro sa na ye me wo be bro because 11 years na wo mu nza it is 11 years is a wo mama mo ko Nhyira FM oba 40 on wona abo de watch jeno ho umunya na awo me wo kan we wo ye mama me papa mama no kwese what 35 mama wo say what wo so nyibo beboa mama ba ntina me wo kire me am say of na wo be dan chiro say wo ya ka wo 7 fa cho nya botre wo ba wo ya ka wo 7 me am pa chan say dia wo na nyamo no nyini say we wanyini enkwada ni nyina wo mo papa ye baako me ensan do papa ye baako we kan baako on papa na me ne teno wa mo papa we ne be ma baako ne free papa baako on papa free mu e na panyine no so nko ne papa ba wono won tementim timi wan say mpanimfo ne say we say wanyim to wanyini mpanimfo na te wona wanyini 17 years so sa wanyini say wanyim to wona ma ye pe e say wo bo so me say mam 5 years 5 months wo 5 months oba no wona ne mu cheo we yi to wa nche na so yi ato ntina me ko no takia o Nhyira FM so na eya sedankuto ena ewo se ye de ma no ya na wache no se weekend ne yenya simu sa na emu nsam ne doso ne wo kwa yie kɔ
walk while you for a walk, chance will be a cobaby. Now so eno juwa dano will be a besaba bedru, ne fiemu, ne montania wo, ne borono wo so ye. Obi create me bisa obi now cause your weekend there's a man who will me bisa wo mano, near so what to quanka crowasai, a ye bio, a bomico to Jimtina was a meko. What could now? Nyame was sign, Adwoa bedru bim, sedao. And I was here the man and I do that. Yatsana see what bread you medie and I won't commodi papa. Commoning in annual day. Nasa de ya damn it's not mecano. You medie way a foot to near the siapi. And I won't see na wootia. Yes, it will be about the sash here. What says Swiss would you? A beer chinabaya would never share. It would see a bear woman. Now won't swap out here what ye be home at a tiapan some sa. Was she had the film what you have to a brabon, Sabaya, a one and a man day. Here is a motivational message for today. Also believe in yourself. Take the first step. Of course, the bold one. Also trust in the process. You got this. You got it. Nyameka what you say. Believe in yourself. Take the first step. Trust the process. I see who you be and would you be what? So what can say and can't want. Obey ye. Aqua could draw any would you and could dinner. Ya will back no aqua anymore. Now I can see another Bassano or they are some work out when I just say. And you may be what dear Mona war, but it's here will one a budget and some Sabbath timing and now we can limit P case to be so sad. Sabbath and young, I wanted some more what it. I the budget in some or that one not. My minister upon no dream. Now it won't send me a baby. We are about now to side. Najua day, the slow Cassian won't count on Fanabasano and Moa Betty and Fa and Miami won't come more. The Dican cry a bladoma if refugees say I am not a minimum refugees bonte so no question. My mentor want to walk a carabi and refugees bonte so. No kwase mi wura mu akopie kumabu kopie ensuta kwa mai ensuta jedua ko enya gro obrati mu no kai kakakra nya nyina no kwasam ba ye bosumi ba ni ensani enkomo be bepie ye pona no ene bere semu no videos ne pictures no ye de betu dwa amma hunu sania obra. Of course we are the game changers. Case na ba ye tena so ye de da atonia eda ababa wa 21 years ya wode ne ba eba ya kwada na ne tia hono because be 2 months eni akwada ne tia hono ya chese etu moja etutu akuro wode ba ye nyina no ebo ye pusa san say ya ba time ye so abaye mu de ne tena se bobo na no akwan ofa so anyi se ne ba na nge na so so no obra team any management say yenye fund bi yen famwa abaya no na doctor enye ne surgery san say aka surgery was ye I had the ko pie konfo no che surgery na e was ye doctor call ne ho a e na kwada no to na no elsia do kwasam ne wo ya na ye ne suo na so no skakra bai mo kakra bai enna nanka wose di tua surgery ne ka yenya anya surgery ne ti no kakra na de ne de be ya mabusua no kwasam Nhyira FM ya kokukuru eye container store kakraka abusua branch na Facebook page ne so mene wo ka say store no eni munioma ya kokukuru store kakraka asejja enya enioma keto na workshop no mo ya senra with programs manager producer Kwame Fori na Pauli Evans mo no kwasam yenyina de ni kire ensuta kwa mai jedua kwakura se poso ekurasi ankasa ya kokukuru store yi edisi suo edema abusua ni nyina nti no nyame ya doma ene ya dwada ene kosi ya wada abusua ni nyina be free jedua kwa be fie ha na fefede ya enra obrati Nhyira FM ye no wo mo esom sani ade wo ma ba mi atoa enkomo no so ti sa na etie Facebook team ai mususo bodua nim emu oya empire ena ye ne team
Munsu som our Facebook page and so Enfa Emaye as usual Sika Brantier Nana Ya Humble Extravagasti Manu Irene Sabia Kwa Cooking Solo Rowena Ba Nana Mabat P Solo Judas Leslie Kofi Charles Chenebua Thomas Karikaru Francis Asumedu Osei Jr. Also don't for John Beatrice Osei Balebo Kwesi Nana Sapon Teddy Ajete Skonzi GH Adepa Obaa Dinah Dako Abdul Fahad Comfort Dakwa Yosef Belito and Haruna Maxwell Larry Sarah and an anta for in a baladi Facebook team no wa memo udino e brese mebo dining and I'm also so bodianum e wo page in so far my na and the question of the day me pacho bra e yin Facebook page no se makacho se t-shirt bra no so ye che wo bra t-shirt ye fe na unso be she bro no what so na wo de nam oye product of multimedia. As you wear the t-shirts, you become a product of multimedia. Get yours now. And yeah, what when you so every day, when you so papa, extra la one so sano, one magic t-shirt, you extra large and so sano, brother. As one casa, et will move to it, Tia Benya would dear, you sika t-shirt may free. Now, being an honest question of the day, Obaa in short Facebook page in the swat. You didn't for need be out to so, but I never shot ye. But shot ye, nay, question, no, oh, we be a way, Michelle, nay, say, to try, no, you stand a chance to win this t shirt. You're free at the amount. I sign it here. Hashtag Nhyira Obaa. Hashtag Nhyira Obaa. And no. Ain't no bra. So say a question of the day. Yeah, they are so brabachro beneath the comment section. Say, oh, when me share you. Nana, say, Uchaya. You stand a chance to win this t-shirt. Of course, a Obaa t-shirt. Should be. Oh, Shabia, what you say? You become a product of multimedia. Oh, number be a chest out. Now, bro, inside from the boss, Rosano. Anyway, it is Sana, it's here. Bro, Facebook page, this is here. The question, I know for fair, my na winning a t-shirt. A year, men come, Abana Adwoa, a figure say, Obabana, men walk qua Obaa. Now we who refugee in a bar, it would deep part the same. A brand of man, I knew ding. At the match the Kua, would you know? Piao. Na, yes, what Bahada. Bayan fear saying, I say, I'm a man and let's hear your mamma fee or quassam, and I do was some buy ye. Na dia biom na asie na okunaba Obaa na okunu kan wo no kan wo na masade aba biom ma yentie we me pa cho meni me kunu ya na netie e wa fi ya asese ni eja na me ne te no me pa cho na emfitianse na meni ohaw bia e wo ne ho na afa me ne ko wo mamu miensa yo to so nan e na afa sha ase ono na me mfa ne se problem kakra e wone so eti yakoba say problem ni mu no okoye tamu akofo betena so no okoye e ma samle na what they say operation no na ye free ti e ma ne koye samle so me ne do mu e ma ye ti kuku kakra kan ho e ma ne nye ska kakra ma ne koye operation eti okoye wie ye na afi ya to ne ho to no na to e ne ma asem wa chase e ne ma asem afa mi hu se wo no Obaa gina ho da me koto so wo no Obaa gina ho no na me ko hu na me koto na ma wo mba ba yo aketua no anya 2 months 2 weeks e na me koto aduane enti wo be me koto wo no mu gina bro no Obaa no ani mu se me koto na wo se na wo ko he me akase mbua na mbua na metwem wasi hai Obaa krasini na wa bet me hu se me na wo teteme no wa be hu se me no Obaa gina na mbuso asem na wu a emu bia me mu na metwem na mkoto maduane e na me de bai eti me ba na afa no wosame krasini jimifuo ese kromuni anani ate no so obe hu so no Obaa egina ho no mu a wo be ye obe san na chi asan akọ
eti hwa na me mu bia man kasa nti me wu adam no na me se me no mienu ene me hwa pa na ye krasi ni na wo na wo mpana egina ho no na wo yiri etwamu na wudi natem ewo Obaa na ni na me no mienu hwa na ye krasi ni wo se agimi fo ba na me se me no mienu hwa na agimi o gimi fo no yonko ne kwase yampani ene hwa na me kasa kire no kwa chan hwa na da masum me se me sama pagya miti na maboni bi na sa da masum biem ene ma wo bu me papa masum left and right wo bu me papa e ma manim die na wo hu manim eti hwa me nsa we nti eda na santa table bi si ye da na finfin nti hwa me se me pagya me mu no wa kane nan atia me nsa yi so me nsa yi mu gi pon eti ade a chen no ma me ba fie ho no me o ma me be bu sam so we na me se me de me hu enti me na me de manim me ntoma kata miti to ma me ehu manim ena o ko fie enti wo ko ye no ena hwa me hwa na mpese me si me ba no enia ma enti me anya hwe na me se da bi me enti me ntake enti me ko me sister ho me ko ye nti hwa me ko ya e wo mbe se bo so me na ona ene nkolofo ebe fie ho no eba kwankwa anua ese omo be kan sem no na o asan de me akọ ti mi samu plan e me ye kan sem se ohun bi saada enti me sam me koi afa me koi still no Obaa no wo ho no na am se ana so o pro Obaa na edi enti na wo ba be kan sem na ama me ntina me baby eti ye da me ne kon so pa na ogina Obaa ne fie e ma ni sister eso so na me kon nya asem ke 20 beja fo mbetena asem ne mo no na am de koto wo mo ani wo mu bia ma ante asem ne mo wai na am sia entena ho eti metena ho a afa ye kire ne ma husu asan kofo Obaa e bia asem to mia anansa mene ne ntamu a me kobo na amane enton a me bo ne bia na sa uma ne to mbe na mo bo ya asene ni asasene okay eti me kobo no ya na makobo na amane afa mi hu ya no one no wono sonso ne te ho no one ne te wo sese ne mpana no ebiem ana mse bla me sana wotie me kwa na mpo sisa no ho no mse antidibo na wo sadia me ne woti ana watimi afa be ma bibisi a ye nyina mitimi ebebo amane na obi bi nti anadwo nukurem kotete no na nadwo be se dubaako na wo ne Obaa na awura dem ana hwana me koje sekan ewo obi fie na mde be bop no ebe bie pono na matimi amie eti hwa sister no na ntoma ebo ne mu ana wodi pie tinka me ko bo Obaa na ne so eti hwa na be ma ne free enfrachire me kunu ebe bo manim hwa na me ne akola no etehwe na hwa akra na tikose esoa epa nti ne fie ba ko no se ofobedo ade na wo yesa na wutimi Obaa wona nete na wutimi ebo no ma one Obaa no na wo ye na ne konsi ho no ma na ka wo ye ne de no kremu ni obo me no so sai etia me nsa so biem sa ma me nsa be nkum woi etie ne ni na nyina ewo mu ana me nsa ne emu hyehye me ne ye me bra na ne be ma na ma wo sen sam na me mfa ne se na ye wo memu nan sabra ntokwa ne koso wo nyina koso ne ye wo memu nan me ne ba ketwa na ono wotoso eti amle pa che wo di enti na ama ntokwa sisi wo ne be ma ne temsa ususu se di enti a me pa cho me samle nukure mu ni samle na twe wo ne so eti samle na awamelo ma what ye catch mansa nyina se na wo kuna twe wo no so first na no ho ana na me mpese meka ana no wo be kan wo hanom a meka bibia wo ma no wo wa hanom sa ma be so no eno no ama mantimi ankasa ntima de asem no egu me so e ma mantimi amie ma eno no wodi kan de chaase enti na ma me so me kan wo ha na ti ko no so na wa ne so enti samle no wo mpema eti wo kama me hwe no e ma wo no ne ho to no e na wo de chaase e de pe ma wo hwe no ma etwe no ko ye no ana o sate se wo pe ma abusua betie case bi o ana wo na ye de ma so bodie ma me don share 104.5 obraju medie na juwa da yabo yaba
yaba biem ensama tete seye ene hia se wutie bio na ba wo mu no wo fa bie maame etu wo kunu so me fa chan no mpa ma wo hwe no me yi twe no ya start pe ma ne wo fa na abosumi nsia ne pepe wo wasam so wo ba ye bedu wo nti abosumi nsia pepe no wo de hya ase ene wo de pe ba fi sa na ma wo me ba 2 months me nye wo hwe sa me so me ho chen no aka se me de me ho ka me eti 2 months 2 weeks ene wo hya ase na me hu se oba bia ono no wo kotwa ye kotwa bode a okosoa bi e de bre yen wo se ne soa no no sa na wo ne twempena na me ka te but na ma anyi ani di atoso ena mea na me hu no ye so wo ne ufiri wo ba ne dem atiati anadwo duba ayi donko ena wo di free ho no mo na de ba anadwo donko 1 am mpacha ena ofiri wo ba dem free wo ba ne dem ma me nti ususu se sa bre na ofiri wo ba ne dem no bibi koso ana bibi koso edi na ma wo dwene se bibi koso sa bre no be ma firi wo ba dem a na bibi akoso mpacha se anadwo donko enye wo nua no aka se bia me nua no bibi akire ne so nti ena me kwa akohwe na na asisi enti enye wo nua na enye wo hwe no na wo free ne dem ba ne de na tese bibi akoso nti wu se be ma ne free dan mu pie me pa chan ono di body no so saa no so e dan ni mu anadwo saa bre no fi sa tale a no wo de call ne ho no mu no saa tale ne na nhye wo de be bo maso na tale ne nhye so no wo hye nika short one ena na hye no ene singlet ene wo de hye ene wo de be bo mani so no eti wa wu se wo pie free maami enu dem ya wani so sani eja ho o mani eja mpo okuro mu no sani eja ena wo ko wo nyina do kwasam sani eja fo maame ena eye bro no ba ko so na bi ko ba bia wo tie na wotimi hunu so wo pie free wo ba bi dem a we dem wo pie free no mo bembanyana me pacho ayi di odi kan ne de me fa ne se me fie ne wa hase ya no no nso fie ne wo ba bia ne yete na ye di ka busa ya asem emu ntwe se ben una ben me chempuna ben sa ana ya di body ye wo ya so na ono nso te no ma me bo wasam ne tofa di ne ma odi case ne ba ye na ena be ma no wa ha kwa me badu na kono so na subo ne ntansa a wo de ayere no wa beyi na no ti die ne krokra mu ne sei ma ne krokra mu ne sei me free ho no mo no ena me hu se wo ye ma se fe na bro me so eti me free ho no se ne sa de me ba betena me krum eti me ba ye no me de nkola na ekɔ school me de wo m kɔ ye no mo ho ka na ne me ne nyina me de pipa no ekɔ kire no me mfa ne se sa amle ne de no wo yare enti no no aye operation eto so mienu eti ye ho no no me fa ne tra saa ena jamia me toto nkonya ne ene ma busu ne bag nyina na me de foi na me de nkola ne tu school eti afa de eto so me ne ba eka kire nsem bebui e ma samle na anho ato nti me de to wanim sakola no na me wafuom ne ye frɛ me sakola no ensem abu eti mbae chichesifo no so di kan de ne emergency e ma akola no chichesifo no aye ne hu bibia e ho no meka 48 e na me chia eti 48 ne say aye what they say 480 50 no 50 cedis what they say no 50 cedis 4 million no it's almost 500 okay and I'm the eti me tamu ami sunana bla bi ba say hebe na bi wo afijati zongo enti memfa kula no enko ho no wo kan chem se memfa ne kokko fo anoche na am say ho no musika ne de minya eti ho no mo na wo kan se hebe ne no memfa ne ko no obetimi aye ampa me de ne koi o sesen ho ka ene enkokko no mo ne ade a wo beje me na kwesi 24 million ene no so me de to anim me de to nanim ma se ebe asaboso me na be ma yinsi ho no ama me kan kire o eti ebe asaboso me nim boso me nim na fua mienu ene wo de ba ho no mo eti oba ho no na akora no so da
wotimi su a na se ne nsa ne mu eye ne ya enti wono mo na me nua bi no oye nurse ni no okire me otwero aduro bi ma me se ya mentoma no enti wo ba ho no mo na me de kire wo se bla aduro we se ne yetoma na ka se ene sa ade a wo ne me e drugstore ho no me akwa akoto aduro no enti aduro no so week bi a na me to no 20 cedi enti eno hu sika 20 cedi ana uchi ama me ukọ ye no ano no wa fa 1000 amle me so sa amle na me kokwan so sa bre nkwada sai enkwala me nsa na na wo me nche eti me sole a na me kokwan so no makofa bayere na ma beton sa sika na na me didi dwa ekoba afa sika no ye ya na tese sika na hye eti ekoba se ba this time say me koba dey na me di adidi na ye na se meji obi pa na me di adidi won hwa nkwala no ma me ne krokra mu ne sen be ma no wa o na ne krokra mu ne se won hwa nkwala no ma na me nso me ne na adokokofu kokofu no ono na asase so mado ya ye bi na me nso ma asase so eno nso ya ye bi e ote nso awo ma me nkwala na nso awo mfa bi nkwala ni na ye sense sei nkwala ni ye nu ese omo ye 5 e ma sei e ma mi enu me ma me ensa ese awade na gu na muda so ho agu awade na gu efie sei ni e ba cho mfie nsia ni una wuja na no wonu oja awo ba cho na ja me be me na ja awo e ba cha fise na me wo misisi ni o ye nyina echi no wono na sa be ja awo ba cha yo so bodue ma me na kasa tente toponko no kwasam be ma no wa ha kwambadu mo akwa ba be ma ni monyamfo wo fa dodo wo bosi o papa oye hunhun sa ensem obayi keme nso oye din na wutie wa mem afi na me ba wo so ensem a wo kan emu no kura ne sen wo bayi ese awade na gunti me mpese me kwa awade ne mu bebre betie nkomu kakra wo se wo de masem na ekunu wo wade wo edan ni dani ba foforo dan ni wo ko wura ba foforo dan nim ene na koda ahomete sem nko na ade akuna wa nyaawo eno achi wasa abegya no me hunu asem no mu no kore me enkoye ni mu ho etimi kasa papa nda wase na Nhyira wo piao ye o kan nyina ha no enye no kore na de wo ni say me yire no one ne bra e ba se ne gya ho se ne bra ne sofu na enyina ku bi na hwe ahukire ene tibia mu ni teaching bia ne bra no ene na mu no na emma homete that time na light ni se ne gya ho kizi ton ene wo nti mu ma be fe na ko an no ne kwa bese o ti me ko to ne ho ade ma me po acho e ho no mo ne de me po acho me bla asem de e ho no mo de fi se me na me ne ne te e ho no mo nya me ne no temu asem o wi a me ba wo so ko nyi ubra ne de ni na me so yi free fi se me ne ne temu asem ne e ka mame o se papa e wo kasa o kasa nyina wa mem ada na mpa so obebo bread o bra no wa sofo ampa mpa chan to sofo ni ntimbe mu ni di nya sa se me na me ne tenant o tete me ana se yi a eno enya wo wasa me na na nya obra asem ne mu na ka me ka asi asem so wa ma me o de kasi asem so ye be du kasi asem so ati na ayese me oye mobo na dwene ho a madam ba ko se we di fo kwa wo sinchi fa na yawo na me de ko asore ni mu na me ne dwene ho sa baba wo yi se be obi a o wie yeses do be na kura de isi fom na okodum akoto ade e ha me te chale bia ba so fele blue bird kwasem blue bird na kuto bi e de ma e na bi da so ho papa e na kura no mi se mi hu bi ni ho bi ni ho bi blue bird big mama kan it tino urade na ka chama be ya sam na wo kese na no ho ye o mobo Sanya mi sha person so ni mo boa no so mu eboa no pe wa stati free vitiasio to so papa we mo bon tem mi so mu se meboa no because sebi besrem ka kakra te se obi akofa abawa bi free sebi besrem ka achifo esrem e de na ba ne enye ne hunipa na aso onfa no na bia o tete no to chale ni ma no
na osan bowa obowa se bitafrache nhuna ni mu ase ewa afidi yi so obowa te se bitakota aludu yi na oba ban takota ban wala kwambadu na da wadega bokre obo what said ye eti obo what said ye takota mi kase mi nhuna ni mu ase atakota eden o se takreta kai kese aben kakasi aben sabe no obo fie be say okay no we Jesus by na me no sabe no usa na we Jesus junior by na just junior high school de no usa na ni mu no emu na ni mu na ni mu odu oso pe de mu odu o rade opaya kanokore eti me na esa ko tunduro e di man manom na ni nyina de ijaye na se je ni padie ono ano na se me no ye yaba na madwene no enkyere se bia me ne betra was for se awade e bebeba mu kasam eti wadamfu bi se me nka no ema na me yesem no so ka me se da bi ohwe me emo a me ade aboa no na so cha se me enti wo mpan e wo madam for sa do ne metna because we say oni metna bia mitimi ade aboa no to kan no me kum se e kwasole na se bi wi no bamu no ade a se be ne ban so afi na wa cha so ne foforo ti ya we can say ene asasi ze ne bronsam na e wo ha sei ese obi kan say manjima an hye me ho so ana me ne e china ti me ne china no na yinsa sabe no oba no wadi fie be sei okay do no ni fie no by so bodua mama oba abrando ma sabe no wadi fie be sei na me 18 o se na wo junior high school e bo Jesus de na wunya 18 na wunuri oba panyi wo sei Mbapene ni wa 23. Na ise wankasa wo sei. Me ma wu ntemu ntino me ka se aha. Be ise wankasa wo sei wo benya 40. 40 dia akakra. Ti se unya enze wo be 38. 37 38 mu wo meboa. E na wo won ti se 38 kura na oba panyi wo 23 a. Yentin free 38 ni. Kina wusa. Na obe somewhere 14 15 years. Na be me wo hia wo meboa yo papa to aso Nhyira that's nti jabe na aya ni se ba mu atam na ofi adwuma ewo afija ase na so be ko Accra na mcha ashaman so go bat na me hwe se ehwe te bia bi wo mu na ho kire wo mu no na me sa madwene san wo no so o machi na phone mi e bo mo ni ho sa tim san ba back say hwe asetanya oni ne wati mu no ti no me san bai ma me dipa me ko ba di kura no na boy be fa na san hene dem pa cho sabra wo si want me ansha wo so a wo boaboa no wo bo wo kuhu kehe ya wo e kan se wo share no toto roma no en want me ansha wo so na ane ne koda ti o wo ne koda ye no e di ebiem ne sie wo bai sebe wu no anya ne ho ade good me da wasi ene ewum me ba ho wa so tie me na se enti me na me bese me kan bebiri me kan den enti ini se ne ba mu no of jase ana onya ba ebusu minum na menim ho hwe on kan kire me na ne se na wona ne hye wa wona ne deda me boa sabra na wa na jai I want di na jai e wa no obo be bedrus be say okay me to adu no e de ma no me de e wona jai mame asaba papa ken no kore mame dia was it now but what is that equator can say na me money set equator now money say bo mame wona obo one say na be say the papa ken na ka say after you be say e wa de etimi to nipa na say na me born set equator de oboa now born say now but one say wo ba pa seven fan say me so wo twa to so ana me mu de wo mu a na me fan say na me bra edronya Adwoa enti na me koso asa na te say aba enti na wo bo one say e wa na bo ne say say me mu ana abo na me sho na bo ne aha sana na me bo sabo biem
Ma'am, Eja. Now, what way they send you at the quota bay? I said, we chat and chat to son, we chat to obey. Debbie. Yes, only Eja into Uber and Massing. I want to know what they say. Yeah, we can say to sort the quota. And you can say, meet me and Massing. So what I say, nobody say. When I walk and to nobody say. Bonamenche. Yes, I'm thrown a wood chat on the soul. Nobody say. I said, me no problem kakra I know what's on. But what they said, the other bonny piano. Ye be maybe so bad nature, no bonny saying. No but one saying. Who was it born? Yana me money or money you crack. I don't mean to be say a crew. And the old cannon correct. There be. So what's me no one dear? Nanny and Chato so the wood chat to a brand of muscle. So what better about when I would know. So what sat the critter. And what boy ye and you're the critter, I bang. It is I will say, the Wokani and the crab bomber me said the Wokani and the crab. Yet you, yes, some throne on us watcher. I'm going to say, and you know. And the old canning and a made me jump on Tumbo. And some mean because all my white let's say at the critter bay. But they make an say. I said, remember. Me pa chow me kwa Jesus ya ebe ha me so we to wa sam sidi agba me minimum to wa sam wuti incident just obo wa atakweta ben de be de na nipa oba wo no watimi abo wa sa atakweta ben ma me asema okula ka to so anu ode pa se ono ka bibi agu so me asama me ka e bia ni wono ma ka gu so asama no na bedroom madam to ayi na te ne jafo la any ebehu mentimi eso nka enko ma me ka me bayi nan e bura wada bo me woni atem didie fufuo pa be be hu ne sa o kasa man kasa ayi no wo de say kruwa o kasa man kasa o kasa me kama no papa kasa so o be ja semina kan me kasa biem me kama no tum ma me papa o kasa man kasa o start yin na wase bronko a ne masam ko hwe ba bia mo start ne wane wa hwa ye ntwa ne nyina anwu na ye nsin komo no mu ankasa ye hwe empema twa wotwe wo na chi ane ade wo ba ye ne ho ade ye di ka kra me pa chawo me da wase sabi me na mi ga se efun so ba na me ne tran ye no me hu se yin na kwasole eti yentimi tran bo ni mu eti me no ho ade ene de wo na bushafo ina ya wo o me dansi wo yesofu so on ba yako ina ya dansi because of me tem no person mo me de si asoro pani wo but na mo yin nti no na asi kwan se sadia metna chiri eti me na fa adwene se sadia miniska adwuma ye no so no adwuma no e mai me ko na me ko ba di akra sa ko so me ko international ti wa nya no ho ade eti manya no ho ade me ba ye no ana oka che me se madam pache munti o etie pa e che fidie so no kwasam e ko ba bia me so yankopon me so nya me oni mo dance ni eti me se me ye ho ade na do mo je do mo no e mo no e bru ye no etapatasi am ka bana de enti am me do mo nya na se da ko a on so na oka akasafo no bi onim de ntiman ofukuma se ba na opesha me se asafo ben aso na na oda no ye nyina ko ye members eya sorry ben na o ka si okay si and yako mo sorry ban big mama but you kwasam to wasam enti no na istan pressure me say me nya ho ade enti no mo no ebere ye no am sabana en pocket ni e be da ko ase me kakakra ba onso babuwa ye entuma ho ho nyina wo beso imso ama ye tse ne be ya ma so na me ko no e be di mu ama o ka chem se me no ho ade na sebe ni bra no so for e be di mu wan si di kura e be ne ya eti wonye eti mi ka no ne bra one bra na so fo na wo ana me ka sa akere wo onso e di wan si di kura no be ne bra ne ya wona no ka mi free wo dwan mu wa ma me ti wo bra na wo se me emo ne din no san se ma wo ka wo ne chini ma wo boa na me free ni pe ana me free wo dwan mu na wo ka se ba do ma no so waka wo boa
obra wadate ase asama ma me kan ya ne say samna ye kotena obi fia ni yetu ye ye kotena we fia no yetu ye ena samna na se ni eja no mu twitwa plot ena am se bla ena ye be ya ye mfa nkwaje plot na ye bo ayi what they say net 9 kra na ye bedam amen kra no anya sumdue ma masam a me kan ye ni se me say wo kwaye ma me bla me dia bandie mame o de wo hwe so bodue papa na se obe wanya ne ho ade wanya eye so no mame wo ye ho ade wanya ena ka wo pa tuntu a wo ka so obe samle na odi kwaye wo operation no odi kwaye wo operation no ana ade dia ka e ma wuti sade ye ne dia wo be ka sesei wo hwe ade bi so wa na me pe ye so no obe wanya ne ho ade woni na wunum the massam kunu o say and some point by point asam no o ma nka bi o na ma waka bi o say wo sa ja asam no e asam na wa de bro so na ya adwuma good ma yen ko asam na nka so me kan say me sabi me ka say nyina no ka say o kasa na sabi waboa no so na waboa say ya ma no wada no ni sabi ya tena me ne na asam so no obi be ka bi mamia me ka wona ese so obo me wobro no no so a na so obi be ka bi a no wode kwa ne so obi di ni papra na tamu ankasa enti na kire no wo hwem ye obi ma ho papa so wo be ka bi a wo be di na tem o ka sanya man kasa to wasam so enti me yesa no wa makwan o ka se sika plot no de no o kan se me nkoje plot no ana me yɛ ne sɛ plot no wɔka ne deɛ ɛda nya na me ne bibia etimi no na me sɛ makoma nyina no ne megidie ne me yɛ sɛ me ko do mo na akɔyɛ ne ho ade eti wa amakwa ma anya ne yɛ ba wɔtɔ so me nsa ne bi bɛyɛ no ɛma na fu ho wan ɛma me de kɔ askɔle hamadia te kɔyɛ no na sɛ ayɛ operation sem doctor nkyɛ sɛ ɛpae a ne nso no bepi eti yɛ sɛ yɛyɛ ana ɛkɔyɛ data mo no ne 86 ne 800 ne escapa data mo no to say eti to wasam so eti me bla ba ko ana ekopa ebesia ebegina ma ye akwa no bibia firi ho eti me so mo no wo no kleka ye so mo no me sika no ko tua ni ba ko no a wo gine ho besia no eye so mo na me che no ye hwa ne ka eti de to so mienu na metim papa koku catch no oye mi papa wo faase Anna ode eye Anna ka che mi say katachi mate se woni oba na ye adwuma ya o na ha so mu busu ye eye pa wo obi abre ho ase eti me fa na se mi papa me wo fa ba no eti ko ene oba no ko dwene ho se me pese me bi gina wachi me wo fa wu bi gina se me wo fa na nkuhunu abusua na sika abusua beji bia ba be ka kire me papa ka chini no am so enya se ayasam de that time papa no na metim kuku tumaka kuku wakra o kufo peso eti ba no mani age na be wo ma ne se ja koko nsam ne wan wo hwe ye hwe obe mame wo se be mai wo se wo ye no tena se no nye koko asam ne wan na wo kan ti o wo se be mai wo ne tie de nam so ntokwa ene nyoma asie no wo ka wo be so wo ne tie na wo bu no pa enye no kure eye no kure na wo do so Canada fa ko se ni eja wo me o na wo anya bo tere ensam ne pe no kure wo mu o na me me che wo say wo say wo kasa no mama me ni pete so do we pa no kure ba me wo nsam na wo ka ye ne mu no kure wo kapcha me me ka ada ma so ase me ka sem bia na me ka na so kasa se be ya asem na me ka no kasa ya no kule eti o de me che no eso so wo ka no ensem wo ka nyina anim me pa anya da ya ma wo ja ho ye nya ntiye efi bia mutire mu bia ayere so aye mre kakra yese mutu ko han dan foforo enya no kure mutu ko tena sa ma me enya no kure na enya no kure ade na ma mutu tutu eno de se enya ntokwa lebu ho se ya ba ko sese no eno ayi yetimu no na maame ba ko kai o de say papa ba ko ka se ne wo fa asem e be tena da anim enti entu ene ya ko tena ba ko mti eno nso na boy ba ko no nso adwene mu kan kakala ti ade ache no abubu ye mochi a
ana o kan kire wa ka mama so bodue mama shefo akwaba emra adom tv so enne ye juwada foforo kora ya wo kese no wode ache ye wo bradwumadie enne nso ya tena so biem enkoma amatena so ye awafo mienu ya wo matena for so many years enkwada num na apiem nanso so no enne yi wo nti biem awade na gu na wabano ase be ma ne hye nkwada no afi wo ma yefuo bom efu no ma ya bomu no eso no baye wo mutwa nanso so no be ma no wo ma ne hwi wom jaza ase be ma no wato na saworam meja wuntikọ bibi aka bi anya wodea ena oba ne de case na ba se ye ntena so na ye hye ye mfa de da ento de da tie ni akire ye hye se de nsam no ebesi akọ maame ba wo ne tena wudi na tem me po acho na me ni na kanokro na me ni na tem wodi ba me ya tem da me po acho na me ni na tem se bia na wo ni na tem chese na wudi na tem me po acho na me ni na tem na de tie ne se okofo oba no na bia me makoka no no ye me ene o ye me ne wokafo kirem dia na me ka bi kire no nti ususu se de atem no enam na ma ne bo me bo a me po acho se wo se me eya na me tete no nti me makwa hu so no oba no wo ho no eno no won tie ase na teto no de abo me aha na nya sa bia me di na tem no wo bo me me makwa pie wo no oba no aha wo se me ye kurasi ni me nte ye jimi aha na teto wo de ahwe me wo de ahwe aha nti ba kwa me hu se de etoso me ensa na me se me enye da bia na krama wo de na we de agi dompe e twa sa me sisa me nema ena me call me sister ho no ma wono se ma me yimi ne ma wo me mbra no ayi agunsuo me so wadi ka yi bi pen ena me de be yi me ne ma me de ba me kuru se muja ye mfiensie ne waware foforo mpa chan waware foforo eja badu onso waware foforo ono oba na tie se ya de me no oba na tie betina ho mfimienu because sopo no opese o sisi asem no okay yo ye fanto nche na ye hye ye be hye nkwada ne hwem wase wo hye nkwada no ne di kan ne to so bie no wone wa ye japade bom ne chefenim so for me mo akwa ba wi evangelist the graft are there a man who never lost in town evangelist the graft are there yeah just so mama imprensa wabo be madi that's right na papa wa ha wone de yere wa ha won wa bre pa nkwada num ye hwa asema betime bisa wo na me nkobeg mama so Obaa Adwoa me danse nyame nhyira me chiatiefo ne ahwefo nyina be man na me bisa nasem Obaa no mo wade mienu na mo wale na de mugu mo ho anum ase wo de nye ho na me ko because wade na nkasa agu Obaa ne so hwe nkola no se ne se pepa cho anya no kura me hwe wo mo de ti ameka se me hwe mo se panimu no ewie school me ne kwa Ogun state ono okoye wo ko no me wadanse wo ho unya day ana me de ekoye eti wo ko no nkwa no na ojame mo me ensa wo me nchen me patcho me ba me film sisi Obaa ye kasa hwe a kura anade no wanje ntia won hwe o motirim me patcho abemu ane de na wo kasa wono na hwe wo me bla na dis ka ba ema ye de na eko school wo de na ekokula ne no ro fe wo sa agi fla akula ne ho no ema ni tua wo ka eda ne ka eye me ka me wadansini eja me foforo wada wo mo no ro fe no waje free me baba emu ane wo wono ane ba wo me ka na ma hey mama na wa ne tua da bi so bodi eja no ayam ya se mi ne fo wa ne number o no wa ne number wo tie sika mana sa age mi sister say won this ka awode akra ne be ko school tin wonya akra ne hwe ma me so bodiam na me papa nkasa eja asasem we yia no wa wo ba wa wo no me pa chawo enya no kure wo mo ne say bi mitimi yes age say ma ye wonu no kure wo that time wo kan me kwa na me yare ya age no hanti me na ye dia e hania Daddy Gacho, Hania and Quay. And Quay now. Now you know what you are and can't tell one of another quay. I just said, one of your mamma, eba na eko ewa na abetom tebetom a edu so ya na no ano na sa ye de ebu abetom hwom na edene
ɛbɛtɔ sɛ de wohwewam ɛbɛtɔ me hwewam na ɛwɔ ana ɛsa kɔ me yam ama ntɔhwɛ na yɛ dene na yɛ dene na ɛbɛtɔ mu ana sa kɔ yam ɛsa kɔ me yam ɛna no sa no sɔfo nya fua hɔ no ma ɛyɛ kɛseɛ ma abroni ne ka sɛ ɛnko wɔn fa sika ɛmɛta yɛ akyire nanka sɛdeɛ ayɛ no wɔn mo nyɛ ne yie eti ɛnam sɛ kofoɔ deɛ ne ba free ne nti no wɔn mo atimi anyɛ ne yie sa mepa wo ne foɔ sɛ ma sɛ bi ne ntɔhwɛ de yɛ akɛseɛ ɛyɛ kɛseɛ paa ɛnyɛ papa wabrɛ o medawase kafra tie yɛ wo surgery ana mepa chan yɛ wo surgery wɔn san paye ɛhɔ no ana obiri ne paye ɛsan yi ɛhɔ no efiri hɔ sɛ me no kasa wɔde net miɛnsa ana ahyɛ ne hɔ na yɛ mmerɛ no net miɛnsa ahyɛ hɔ tuti wo nyina net miɛnsa hyɛ sɛ bi ntɔhwɛ mu ahyɛm ha wayɛ asesɛ nti me kɔfɔ na etu pushi na ɛwɔ me meyɛ adwuma na sɛ meyɛ adwuma ɔka kyerɛ me sɛ meyɛ adwuma mete sɛ emu no yɛ meyɛ a na sɛ nea wontimi no wɔ baa na o ntimi wotimi no wɔ baa da sɛ sɛsi ankasa deɛ ahoɔden no nte sɛ fɛs no so ɔka kyerɛ me sɛ wɔyɛ mpire no die ahoɔden no nte sɛ fɛs ɔbaadwa fotoa wasɛm so meda ase na adeɛ baako a meka no sɛ mepɛ sɛ mehunu nkɔla no hwɛ no nkɔla no yɛ sɛn ɔba ɔmo yɛ nipa num ɛmu deɛ he na agya wohwɛ no nyame hyira wo meda wase panimu no mahwɛ panimu no panimu no na panimu no ss wine no ɛwɔ agogo hɔ no na dɔtɔ so mmiɛnsu wɔ gss ɛwɔ sɛnegya hɔ ɛti panimu no kɔduu tu ɛkɔtrɛ no ana kɔfɔ ɔbaa bi no nanyinsanyɛ oba panyin no bema no ba bema me pacho wo okofa oba no nyinsan ye no na wodi fie be sei aye me ba no ai okay enu mu die me no ho no man che se wo sei wo wie ss no on fie sei wie be for 3 years a osu ye fa na sa papa wo ba no wo fie sei me ba no wo 24 years so when you 24 jo and wo ko for ba no nyinsan ye na wo nya 24 no jo na so school ho ana na ga no so ko school ko no gudu ase eti na ga no ma me ko no go ya ma me ni se ya ko mu sa ta mbeko de he na wahwe no mahwewe ye ne se mahwe sa panimu no ana ketwa no yo to so bi ba jabesini ha mo wie ye no ana ode ne krata be kire me se papa ma wie do adanse nyina ho eti wonya tamale UDS alkonya meni mu na meni kapre okay but some before say me da kwa be ko school eti ho ma tikobo wa bi shin ewo ho World Vision wow thank you ana me ko bo Mr. Panyama ne won so okumu ni bi ana sa ne ne yenko na me ban so ka che wo se ne ofa e ma di 20 million o ka che no fa 20 million aba wa na tell ya mo semba enya me wono na dey 20 million e ba na dance ni ni what is akra no wo be ko school foforo no my way one na ba ho so wo be hwe nkwala no wo ma ho no aba ho be sempre na no ba ho ache bra we say na ba ho na na me de to na nim say akra na be ko university me bla mo de na be ko etim para cho wa mo ankwala no ana me kan che bla is enkwala no wo se wo on hwe nkwada wo ba wo se wo hwe nkwada no ana fence wo ye japade abem me po achan wo che fenim nkwada no hwe no na sofo wo bi se be ma no se ne wo hwe wo so wo hwe wo wo hwe wo na 20 isa wo say me bla na dey 20 million and so nya 20 million na me bla e dey hwe wo no na dey 20 million manu so ba no say ya ka say obi nhwe wo bi a ene say sa me dey me mom ne dey say na me ka say abosomi nwatwe yam da bi obi nhwe wo bi ene say wo hwe no difference ne te say and so wan hwe wo mo e say nkwada ketwa wo ketwa wo say ketwa no wo 7 years so sa oko school me po achan why me to school fees me po achan wo kwa or they say aban ti why na hwe no 7 years no one na be ma hwe no me po achan me na me ka say abosomi nwatwe mu ma me ka wonsem yio abosomi nwatwe na bla yi ba ya me de to obadwa mame me pacho obadwa atiefo ti omumum na bejeje mami say my last question wo statement kire say woni na adokoko e wo be ma na asase so wo so asase so muso madobi na sese ni sa akoko na wo asase so ho na edi hu ska me pacho wono a ana ono na asase so ho na edi hu ska pacho wono a na che say aja o say ono na asase no ska no wo na koko no wo na odi hu ska ete say ana wo de no so wa na wo sa di hu djuma iska ya no maye ya mishrawo me da wase me de no kan ma me dua koko no wo ma me na dua
Papa. Ha. Abana si mu mienu mo de. Wo ya me ba me nyima me ba na papa. I can't tell me say. Oba ya bisa be man question mani nya ba we na wasem kan be ma o ma me ka so kokoo no ma me dia me boa me ma me e na bia kokoo no e koye aprapere e wo ho eti kwa aprapere ma me bia kokoo no to bia ye no ana ma me ne ye say me nua mu nyina do bia bi ba me ni bi e sa dia na kakakra e wo so e to aso eti me enyo papa de na me kan ene de wow yan kasa wo de pa ya wo papa de ma enyo ma me papa de na me papa kokoo de metimi e me dia papa dia o de ma me de ye so ta se de me ma me no e ye na me kan wase ma me dua ye no e me kasa se kakra wo ho ana wo se me nua mu nyina de dua bi e wo nchan entimi so me dai o de ma me no bia no wo de ma me ti asase kakra so me nua dai entu aso ana me si o me de na se na me ma di mu nyina no tabra no wa de obai na me ba chewo o ma me de ma no obai kan ho na me kan ho na tie biare kan ma na so ba to wo tie ma no kure ni wa sama ya no wa ayi ba ba bi o ho no pa wa no ye na what you want I want ahunti abranya fo no o ka no wonka abranya na se do o ma no wonyi sembia no aja me ba chewo ma ayo anya botre fiensi ni abranya nka no no o tenso no ma me nya papa ma me kwaduma nya yise abena so bodue ma me wa eja nya botre obe woni na bere nkwada num no kura bi e wa asem no memfa tete se no ase kasa na woro ba so mo so ma me de kokoo no kasa no be kasa boache eja mo so ma me de kokoo ni ma wo tio mo so ma me de kokoo ni ma wo wode mo no be kan ho yes or no eno die oba no kwa wonye mo bi da anya ye o ma me de kokoo ni ma wo ko sia no ena wo sina ko na du se wo ka mi ya o ka mi na dia ba odua she me de me so dia mo ma me de me so dia ana me bo so ena ne na awatwe o sese me bo so o so ba be bom dua wa ha enti na ka mi hia she ba be bom dua ma ne chi ni nsem no mo no bisa na question na pem na o pese wonya botre na wo ma different answer but wo yes sir you are not being truthful afanu na wo kan madam sisa afanu na kokoo no wode mo no be kan wo yes or no me ma me edi kokoo ma me no wonka ho ma me na ka wa na wonka ho ma me ne na kwaje kwaya na akasa me na wo fo ne so e wo papa ensam ene wo ma me na friend dem wo kase ye de ma na wo nyina di adanse ye ka no onua ne mo nyina sofu no wonka ho na de omuni se ese be kasa o na ha me kakra enti de na wonka ho ne ye wo asase no so ha wase de wo me na ma mo asase na oba ne de no so ende oba ne de no kamwa na be kasa asem so kamwa fa ni nyin se ye no ana ne bra e fa kwa yima okay e ka che me se sesi ya no bla yimo me bla wusu na bla yima ja ni ja no ja he bla o sam no kam na ne na boa wo na ma stop no na ase ma me ka kwa to se nya wo na ase wo ni bla ase mo da yenti no na o hye ye fa kai fa nka asem nya botre ye fa kai fa nka asem ma eja mame ye pasem no mu kura wo be wo na bere no kura bi e wo mu no ma ye hunu na ne chefa kakere wo mu no ye nyina ye nka wo ne wo kwada ye japade madam me ye ka so mu hwe obi a me ntia se sa so fu yi mi kwa ma me yonko ba so fu de say mame be ba ko ni no be ko school Obaa, let me some last question. Since when Dabena Coco never ban assassin, and in the no was assassin, what say your money be? Me pacho, me da wasi. That's Coco no. Tell me that what you know. O ja me ko ye no. Coco no na ye Coco. Na ye Coco. Na ye Coco fusa. Ba me ban tu fi se mu ja won te da. Ani dia betia mama ni bi wo ma be ni bi no no je say ya me yata enka ya da bi hu ka me pa ko school na na e betia eri ta me ka ti ba ye no me ko je betia etikaka metie no betia na me ko maka ti ho a ayo me pa cho obere dai wo so ma ni bo so ma na e bere be na ma ni bie ya nti obe won kai ye o kai na obedu ha no o tantro adekwa kacha
see ai ma me en sa 5 million ana de bla ba ko je esa abra 5 million esa bra nya botre ah na say wo so no de ko be me ka bia wo se nya no kore ma no kra sampa na me afiri mo pa me wona wa ma o ma be me wona ni jai ye me bla papa le ko be sia o da na ba han play no o de Minisika. Na me na wo kana na me dia ma. Ebe a wo ja me a wo koye no. Wo se wo na wo ja no. Madam o ye no kre. Na wo ka se mi me yi me nya ma wo. Me ba cho wo. Wo ka se me yi me nya ma me ko ja koi ne so fu. E minisika mo. Bla mo kra na flew. E se bla. So wo wo be yi me nya ma me nya. Wo ka ta wa na ma ti wo. Wo be yi ne ja wo. Madam wo ne ja me je se na ma yo operation. E wa so Hamadia. Me ba pere no so be ka ne kra wa madam sini me ba pere ne be hwe me. Madam ebe am kwai no obayi ne mani dem ho no to be frank say nipa su e me nso sa e be ka ma me dem po mo behwe no ma me ya da ho me na behwe no e bo no pampers e bibia se ma me nso a ntwa me nso besa me ko bi ho no a me pesa bo ma ha ababo ne yi ni ma de ko no madam me su ko wo ho me nya botira bra ko ye no obaye yi ni o ma firi mu dem o de antro de ya de ba what ya say una ko yi ni o ma so se be me na ja wo ma enyam na me ja no samla no ma me ayi no operation no kra no onye operation no me na me wo mi sisa ho no no aye operation wo ne nan ada ba cho eye be ma me so eja koku na waye no be ya sase no so me sere wo eye wo be dia na wo ma me dia ene die ne ba na dia sase no ma me ne ba na ka che me say me ne na wo wọ́n sẹ́ mi ní ẹ̀dwuma bíi ẹ̀dẹ̀ ẹ̀yẹ wọ́n nso wọ̀ yẹrẹ ẹ̀wọ̀ mba akɔyɛ nyina na ho kae dɛ ɛyɛ kɛse ɛdɔɔso eti ebedu baabi na ne ba akɔyɛ bɛ wie sukuu no bi a owia ba sɛ bia bra ebia kwadwo awie sukuu ɛso ta tabre ne bia ne ba nso awie ya wɔ ne bɛ kɔ eti ba saa ɔntimi ɛnka sɛ ogya ne ba no ɛde ne ho fa sɛ dɛ akɔ eti mimi wɔ ha yi a me wɔ ho di yam tum so sika mu die me nko asase ne so obey ni nua be ma na dia asase ne ma eti wo se kwan bi so ye obey dia ana hu ni sa senate me hu sa kwa na tie me hu sa hu ni sa na hu ni sa me die sa me hu ni sa hu ni sa sa ye oba ne dia se ne ba dia asase ne ma da bi nya ne bra tie o ne bra na dia asase ne ma wo sebi anso ne bra ne so no mo ja ko asem ne ye kan wo na ye be ma won ti mi fa sho ba ansam be ma na ye fuo enti ne nua no e dia asase ne ma because wo na ye tere an wo se giye na eso na mutwa sika bebe mu no wo dia hye me nua ba no ene wo se hwan kwala no fa hwan kwada no wo de ba kwan bi so no ejapade no obi ko ba stia ho ne fe no se invest no na hwa o yo wo na hwa ne fi ba cho mama etimi dia akra kwa invest mama 50 million etimi dia akra kwa invest mama ya 50 million no 150 million 50 million timi dia akra ko invest I said there was 20 million na me was 20 million ana me dey was 50 million abroad me ensem ne ye ka japade unso ko gira university wano na eka ka wano tum na betimi aka wa fa ma papa mama ne bra ne dia sase na ma wo seje ye na fa hwe nkwada no ti kwa bi so ye obayi dia wunim ana wunim oh some day ya di kan ba ha nyabo tse sasa mu ya di ba ha e be bie ma me fani no kwasam so o ti ase ma me so di otena djuma me ni madjuma ba mi aye eti mu no e kako si wi na mu tse oba anu ne jami ti so oba na jami de oba no hu ni se ba bia ifo na dun di e o ja me kwa no me pa cho wo ana mo panto ni wo fi ha ma me ko kana ba bia edi kan ko ye ba na ye ni o me wa akotena wa ba na ye ni ha ye asem o mu ye se ye ko chefu ni sano iman na fe no condemn no sa ka fra che afo ne che no ma ya na tena so biem o ye se ya na nu na so biem mi ye operation ya ko chafu mi ye operation madam mo ba ye ka se mo nkoche ma wa o mu se ye ko chefu nja bo tere wo se nya no kore nti mo ba ye die ne sie wo ba ma ta no na ayo ye dru ha se na ye ka asem ni wie ya ye koye o mo ka se na ye sa dia won hwe nkura no na otu bia won tu sister city
obi ani 1000 kra wan fa bi amada wan tua sister no aha ti edu ho no ma na obi afa ne bag na tipa ɛna ɛfuo so asɛm no ɛkosi sɛ amaso amani ka o mo ka sɛ me na kwa me bla me ka sɛ sɛ ono ka sɛ bla me ka me bisa sɛ wo bra no wai bi ko no de asase no ma no ye wo bra no wa very good na me sira mo eti eno no ɛyɛ me bra sɔfo ɛyɛ yima na wo hwɛ ye wo bra no sa what you say big mama bra mu tia wa yo adwa me da se me ko ma chi kakra bisa se bra wo so ohia bra ya na dwo wa no no wo kwan yo mama ya no sa anadwo wan ai na wo kwan sa na me di nente je sana wo tete na me di nente eno na mpese ni na me sa ka se asase no a sister inua ba ma e de ma na kontai no botaya wo de ma no ye ne wo fa ase fo ntira sanete enti no kura wo mu se odomu dia se de wa wo kire mu se o ka se ono so ba be ko school enti bia na ne nua ba yi ontimi ehwe ne wo fa ase no enti botaya wo de ma ne se se be obetimi dia boa ne wo fa ase fo enti asase no wo domu fo enya wo nti na wo domu fo wo mba enti se ne yie mu dia e wo se wo ma asase no mu no baye no hu sika no wo de wo nkwala no yes na saade no wo ye ipa chan na make no se ne ba ne ka sa kire mafuo no enam se mko operation no doctor say metre fie afi ne fa because ayi na wo da se ma ha no ensa esa bia me ho ba kire me eti me di so ke wona ne bra no e fa tunkum so e kwa afu ne mu eti oba ye no kwa afu na afu ne mu afu ana oba me maame ho ne me bra fa na siki eden kra ebi ja o mo se na me ba askoni hamadi a o mo se mfa mo meden en be kire eti wo the number kwa ma Mr. Pani say okwafu no fat ne wura ko de efuna ye no eti ana maame ka che mo ka che say en kwa operation na ma ye nti ana ba scientist say me ho to me a me kwafu no mu akokọ yi mo adwuma eti me kra no na ma ba mu abu say wo ja me no na visa no ko na me ni afuna chi bi ba ma kunta no ba ya wode ka bi ja mi bra no maame no na asemanya ani che bi mu to ka che wo say asase na to aso no kra no sa ho de wa me to aso de enye ana ka che wo say me nya ho ni bi de o mu na park enya fu bi se se me pese me hu say afuo no se oho amote so ana bi ye empanifo na bi ye enkuma e empanifo na mete so na enkuma no so afi na si ayikwa mu eti wote so a hu sika na kwa hene wadawro ma hu sika no na me de hwe enkwala no ma wa hwe enkwala no be so hu hwe enkwala no aboso me nwatwe sa bra yi be dia dance ya ala ti wo yi aboso me nwatwe ye aboso me nwatwe bra yi ba na me atu oso de wo ba ko university ma anyo na de ne koye me bla ana de ne koye ana wadi 50 million ana tai ya chire 5,000 Ghana. Me pacha 50 million dia beta ye chire so akra na mfenko. Na kasa na mo boy ya ono de 5,000 ba ya. Ususu seswa. Sai na mo boy ka no. Me pacha wo. Ene dia ka 50 million 5,000 na say no sika ma wa ha na mo de. Na so 50 million say timi ko invest ya. Adwoa so ye ja ho say won sha won na hwa. Me pacha wo. Sai yes we nyina yi no. Me pacha 5,000 pa no de aba. Me pacha da bi. Dia tia ne say e wo mu a sa me de to bla ye nim na me ka aboso me nwatwi mu no enti me de to bla me wo mu ana se enkola ne hia a bia se ye be di pin ana se ayi bi wo school mu na ho 1000 ye 2 cd a no amofre na no ode aba so bia ode beto so se me mai be didi no e bi nka ho na tete tra awia yi ka me hwe se awia kokko yi mpo ba ye hwe se afi bia no sign wo de ma oba me afi bia me yi awe ma o ma me 5 million se me fa e man kola ne nto entale asa 500 Ghana a year mpacha ne 50 million na me ka se akra no wo de ma ne so se mu ja ye mfiensia ni sa enti no afi bia 500 Ghana afi bia me yi awe ye nko amu o yi awe mu yi awe mu ena na tale yi aka no afi aka no fa re ma bibia ma yo ma me wo hwe na ma me de ba person de ba na botre case wey no kwasem I'm seriously interested na ye pese nya botre yes so nsem na ni mama nko ni di kan ye behia wo bra no ni ode asase no e ma wo no
ɛde si wukunu so ma wo no saa na meka no wode si black asa me na me no so wode si na me ma wo na me dua kokoo no wo hwe kama kofuo be si suo na me hu se kokoo mu won fa so awratie me ye behia no wo hin sesei me ba cha wo dwa so ye frɛ no phone so wo mra dwa so de ha ya ododi ma me ne de odu nkwa enye okay yi ma so obetimi abanti and the problem ni wo onu na e ba fa me ka yi ma betimi abanti wo mo mi no wo ba na oyi ma onu ba ya say yi ma na wa na so fo na de ma so fo na ni wa sa so so onu na kamwa hwanu me ne obi ba ntamu e na ha no se wote se onua na yiri ne ma no aba kunu su ho no eye ne ya it was for the house ja ya wade asem no nya botre ja ya wade asem no obaya sem case yo de enye case keto asa o woni na anu aye kese debi aya ba sem se wo ba woni ne tena ewu mamu num na wo ba ye nim de kote ba yire wu mamu ntam wote motie ni nua ba ma e de koku asi no asi so ma no koku mfiensia ni wo hwe nkwada no tie nya botre na mama wo ka se be hwe nkwa no a e ho mentia se wo hwe no me se me no die se ka se bi e hwa kura timi fla wo ba kura na wo mo sha wo mama wo e nkwa ni ba ho timi teme bla no mo foko na me no che no me ka so fun kwa de so enu ti a me di na ka ho edu ho no ma de be be ko ji wo bi sisika kati bo se na akose be fa che oba tutu fo eti ba se sika no o ye no le sika no so eti ma ti ko kati ba ko ho an go ji sika no eti kati no ma o mezi a wo se mo fre no a oba ba be dia dance ka ka nyo ge no a ba ko so ho aja ge no a be discussing ni so no ya me transform e ma me ma no enyina no won so oba be dia dance wo nyam kwa so oba ene oba wo kura na oba wo kwa ni mu aja mesra wo hwe sebi ya mase be ta oba na chi nya botre tie mi ye pa enya oba na chi ne be ta de bi ta ma ma chi wa but sebi woni oba wu nkwada num ese koku na ni nua be ma no de ma wo no e ka wo oba na jai kwa ka nya wo de abiem tio ba wo da so koku no so ye dwuma te wo hwe wo ne nkwada yi na awura ka wo no tum na men ka mafem eti wo hwe ye be hia wo bra no mame ye be hia wo bra no wa cho mate ye be hia no wo mra e tia wa no no tena sisa wo ne be ma ni wa efo ne nya no dia so wo so wo hye nkwada na eja me pa cho ye ba fa oka me pa wa che wo me no mo sabe wa se asemu nyina no waka mo ba no eja ukasa enu kure ba ko pe ni wa mo be fie pa ba du de mama me kama wo de ka so bi so obi a se me be ka wo se mo che wo ti se ka che wo se no hwe me po che mu tia me na asa na no woden eti wo kapta ma me tu ta se bi hwe me me ko ti goku no ai de ko tua ka ti wo ka no na me ko ye ne ya ti goku am eti me famu goku bi ani ho nya goku no am Sunday na me kwa so no ana o ma ne ba abubu ya akwati goku no de ko eja me pa chowo o no me chere ko pa sa kwada nu ya sikai eti wo da wa chan kwada no na enkwa no no hwe wo mu enya me na me hwe wo wo na chan kwada no wo na kwada no me ni abre no ekwa na fa ni ko ni abre no ayo ya papa woni wo be me wa na ka no kore ma emia woni se wo bla wo ba so so wo me bla ba e na mo be wotimi de me bla ka no so yan ma wo bra na anti yan ma wo bra ba na me na aja wotimi di na tamba pa yan ma na bra wo na be ka no kore yan ma be ma ne mra because the oba no be ka no so sit sa wo so be ka no so sit sa ma me echere nya obra no namba echere nya obra no ha me po acha ade sa me frɛ woni ne nkasa ye nya ne tena na wuku ada wo mra ye yi case ni firi wate abusu ye dam wase pi ye dam wase case wei no eye sa me be je se ba ma na eye oba nua ba ma na odi kokoo no e ma ba ma yi wode ma na wade enti me se wade ni wo biem also ba ma da so eye kokoo yi ati su no ba ye ton wabra wani wo bayi ni wo biem efuo no so ye oba ne dia enti ye twen ba ma koro no nua no ya wode kokoo no e ma ukuri me pacho no to tie me aja e bia na ne bra no woka nya ne sare mra nya ne bra no ma yima eti yima na ka ho yima na de ma yima na de ma no ya ka
am wo se wa wo se abusia na me say yedam wa na de ma so bodua mu ma me wate wa you I so bodua mu e ma me na maka che mu ese eye obra ye t-shirt ye new t-shirt ya lunch no is so nice no kwasam wo hwe akira wo say #obra odiaze o number bia eye sa na chese people are marvelously chese about this t-shirt Obaa memo akwa ba na ye fra say Faustina bra wanim e di enti na wonam ti wanim na kasa na ho fe utuntum ye me fe dodo o sister ye fra ne say Humble Vigas our Obaa minim so ye be mo humble Nhyira Vigasi one no se baje ni t-shirt man oso ana wo sa why tiantia ene se wa na abehye wo so de wo so ntima ma akese wate ena hwan biem Nana ya ami lovely Nana ya wow enti no Nana ya de minim se ne wote won so bebre sa ti fa we ma Nana ya wate na wa wu mu odu no som na ye ntwa pita bi wate ase so ha na peda wonsam piao mama mo bone kama enfa ma me pacho t-shirt we se wo pe bia ye nyi usika mama fa phone to silent mama wo pe bia e free ye nyi usika all you have to do is to come on Nhyira your Facebook page your question of the day every day ya de ma so wotimi ansa so program we na ya sem we ya eno ano no you stand a chance to win this t-shirt etikai na ese no enso ene question e to so kofo bebrecha ye be ma omo t-shirt na aye kamanti sa ena etie busia ye dam ase ye the case we betia ye twen wo be ne bra no na ye betena so part 2 na ye tiesi omo case no ye de ama omo Obaa kwa kuma to ye mwate eja wo so kwa kuma to ye mwate ye nyina wo ba na chi da beti no kora no ene ye de beto na tumi aboa abusia me den de Obaa jo asani munim dada no na mensa aka eye ahomka hit patch abadwafo ewa ha dakwa 360 mame emma eye doctor penyi me mana kwaba doctor wo hit patch ni bi mame ana fato table no so mame piao me da se enti no eye sa na tie doctor me mo akwaba wiai mejo so na wo ye dom yakopam ka hit patch e frida mo ba ha no ye se amanfo kro akodwa so munya bi nam se papa yi na mo fa bi nkoye na bo ba yi de unya ba ha be ka asemu a na dom di super bie no eye bebre aha ye Nhyira FM live on Adom TV e kwachiri enti mo mode asemu be hyeta se ne be ya obi tisi abonten a obenya biato fa ye wram ahomka hit patch e bia na enene the first time ya wo bi tie eye de ade where I made that say, Michia, Ashafoni Tifon, say, fencing. O program can see so. Yeah, maybe share also. Yeah, I'm can't patch a plaster. Yeah, company Adwoa 360. Yeah, chance you say Dodona and no painkiller. At the heart or kidneys and or livers. And a yaw so there will be no pay a yaw. A yaw idea will be a per se a film. Into no yet ba say oh a painkiller but all no or the battery. Be a yaw yan, a yaw no if you are into I'm quite patch a plaster. Yaw if you ho. For fun to say it be a sciatic pain, menstrual cramps, friends, back pain, neck pain, waist pain, bia ukomu bia a plaster, wire, not that tarry, a yaw nephew. Into now I'm quite patch sa pepe net here. Can I just say a tackle pain no direct, sir, baby a yaw yano, sir, and once a why now the tarry ho. Give to me ye beer mobia reseni tia. I will have loved it. Into the so a tia. Say net here. You patch no. Say net here. Okay. It's in a white, in a brown. Say net here. Into no say unga ba kono peso use wa. Why a cheap white one ba ko. White one. And another white. Okay.
ti wey no be yusu brown side no be yusu na de betare baby a why I say menstrual cramps are pain a o betare why I say which it's a back pain o betare sisi echi o shoulder same thing about your to the bia sisi echi bia but say o say o mama o tie o ya don't mean fanta because o say essential oils are no shit and dey here nti no say o show say o di you tie wan hwe na akwa when me and I say UTI system no yempe problem bia nti uti dia uti kan from o call and ebesi baby bia ona say obetuma use. Okay. Yo, enti no ahunka hit patch no pebito obia ukodwa so adawroma ya na wama wonsa akabi na etumi aboa baby ye wo ye bia all over the body ai wo waya senia eye papa yi wa kire no se wo waya na wo de atare baby ye wo ya no na waya de sa pepepe na etumi aboa eye pain relief pain relief heat patch it is sanity eja me ma so akwa ba ahunka hit patch no fa kakra so so akra me de kan wan say eyi eya obia fi ho se na menua ne kan no so obia sebe wonyem untumi yusu menua na kan no nti obia wonyem untumi enyusu akwala onya mfi dumienu ono so untumi enyusu ana se honam baby arere broni be kan bruises eno so untumi fam ekru so o de fam ho reaction be ye more e de amount ena menche baby a upe bia me ba metese o se binim se o ba o munya kumasi ha de ebu e wa ha pa ukọ ozone chemist ubenye ebi wo ho ukọ Bantama High Street pharmacies e wo ho Alpha Duo Benv owobi e wo ho Western Chemist owobi e wo ho omunna wo Bantama High Street no so obenye bi wo ukọ Cape Coast Busi Pharmacy owobi e wo ho Cape Coast Pharmacy on so obi Kofodia Eastern Chemist Drug Right Gapson Mission omunna e wo bi suane obenye bi wo Green Light Mosaic omu e wo bi wo Good Day Pharmacy on so e wo suane ukọ Oboase a obenye bi wo Smart Herbal Mampon so obenye bi wo Sewa Herbal omunna e wo bi ho se bia wo pe se wo ye distributor bebre tu no person ni edwuma o friend na mesia ya no be kasa na nhihye wo ho bia no ya no waye 0248 50 9003 0248 50 9003 and now say 0546 444 192 Mrs. Subium 0546 444 192 Yo abusuanti bomodia pebito na ebeboa a pain relief a heat patch o ma wonsa ekebia all over the body baby ye wo ya no eno anse wawai na wo de atare no na ye yini kire mo no so wonu na wawunu sania ukoto a obeye no na etumi aboa ejampacho no at last na wo kansa ne boo no enhye da nya din bebre sa na wo to one pack ehemu say Oshemu 10. Eyena sa dos. Oshemu 10 nti o hwe other heat patches e wo hono mo na. Ye de ne very affordable. Wow. Because other heat patches na oshemu 4, we oshemu 2. But price no the same as even more than send ya ton no. Nti 10 you say me patch no. Makoma go 10. And oshemu with a very affordable price. With a very affordable price, yes. Yo, enti ne na chese pebito na honam ya emwani pano ade beche ne Monday obi asori ko ne dwaso nko awoda ho adan a ma ya se ya me sisi ma betri me kon eye me ya me nan me sre me kotodwe unya honka hit patch na ebe relieve pain no na e de amount kai na e hye no so dwaso baby a ubenya bi at especially drugstore sakese sense so biem baby obi benya bie so ukọ Ozone Chemist ya ukọ Freddy Men say okay Lancer Chemist ono so ewo bi Alpha Duo Benv Western omu na wo edum oho benye bi wo Costa ewo dum pampa so
Nina be Kumasi Akra obenya bi wai. Oh, Accra de bu uko Kanshi drugstore lane. Drug lane ho nyina. Any origin chemist shop bi wa Accra bia. Okay. Ubenya baseline pharmacy, Nisi pharmacy. Omunya will be ewo Accra. Omunya ewo bi. Ti abusua sa na tie lines no live on Adom TV. Ope ya homka hit patch bi afre 0248 509 003 0546 444192. Ofra obetumi edi echi oho na enkomo no etumi aboa wahunu sane anioma esi eti ajanom yedamu ase pi yedamu ase enenso yenya another fruitful interview with yeda ko 360 ahomka hit patch enti no sa na eti abusua enche kra metwa me ho tew na masan so abadwumadie ne so na ansa na metwa me ho no as usual Judia clothing on a palm cloth yi wode ema me styles nyina ya me di juma on Adom TV Judia clothing or wanwoma so Achis Junction anwoma so Kumasi Odium for number no 0544 772 775 0544 772 775 baby I will be a offer bepam the same style what the best send o abrochire wo hene Judia clothing freno afei entomane de a rapper Pebi Fabrics aka Madam ono so wa yeduase Kumasi Tech ayeduase Afrifa Junction near Ivandi Hostel me ba cha o want to manual sort or bebre or Nigerian wax or print or a French lace cord lace beaded lace paradise brocade liquid mikado men's slippers bags jewelry necklace earrings bangles anklets and many more it be any say who mema nyoma chow mema jewelry ni ade ni nyina no a rapper Pebi Fabrics obenya bi na what the amount just call her or your deliveries nationwide number near 0244 892 608 0244 892 608 me hair and me makeup is from one person a Sugar Beauty Bar or Kumasi Maxima Tech number near 0553 118834 0553 118834 o Mez original lemonade charcoal toothpaste any o me pacho I toothpaste na and now the chew see rita any me pacho o share bi odwa so ya tobi na eye kama anu onam kitwe bi na betia to brush ne so e chew si chew dodom chew ketre maso rita eye original lemonade charcoal toothpaste ye wo peppermint and na ye wo eye charcoal and lemon ti sani a wo pere na watobi eye lemon ye for teeth whitening and na peppermint no eye for bad breath eti kai ne shane so ko dwa so a wadawroma ya na wapebi na wato o pedodo atu abepacho for number yi 0244 710 306 0244 710 306 and I say 0243 814 661 0243 814 661 mame enane me hunko studio B na Obaa kosua benewa ohima benewa ensom enigwa no ntoso emfamaye abusua me bisa o say ewie wadidi ana wo lunch na ekose lunch ni koyie dia na ade ba ko pe na obehia ade yeah ojo what's on this channel okay ene mama check them sanfro Kaish, a soon top send party jack. Mama, we are saying, can you? Hey, Mimrendaba. Ofa, Pacha Mamma Fro. You know what when you have to say? Masuya, yes, Nana. Not day. Sebaby, I'm a tea to me, and I'm over fast and Miska. I didn't count what they could see with business in a discount. Oh, you're the buy and so I make a year. I won't send me brave. I feel quite a move with some transaction or order. Ah, Debbie. And catch you, catch your offer say on download tap send. So download the tap sender or send this come away. I better send mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send it there. If you see a fan baby ubia, so what Europe and America, Canada, so kura Android, so kuta iPhone, and once we download the app na 2 phone so. In the process, maybe say promo code ADN. No about Nhyira FM asho a basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5 and you more Europe. So America and Canada, yeah, chow $10 for free. Oh, send this cancel, yento tap send it there. No fee. Hey, they just say okay, tap send. No.
Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work, or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. 053-109-0068. 053-109-0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. On visa applications, general travel, and other immigration services. Call them on 0537 152 118 or visit them at 4A Pawpaw Street in East Legon. For more information, check out astolinks.net. Astolinks, pathway for success. Ji edwedie nkratso yi atum 3P garlic mixture yi wobenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyina mu. Abrochefo o say ye eye Nhyira FM Diaspora Connect ane yene wo connect e wo Nhyira FM 104.5 na dwumadie we ni ene abrochefo nko na edi enti say wo USA wo UK wo Canada wo Germany wo France and say wo Switzerland me ba chawo emfa woni kra wo fi so ya beka no say tribal wo ye say wo ye akan wo ye fanti wo ye ewe wo ye ga wo ye bono and say wo ye fiemuni say wo di afahye bi and say wo birthday bi na wo die wo to wo birthday and say edwe bi a wo die no wo betumi e de afa Nhyira FM so na ye tumi e de dwuma no kama na ye de ama eye free we ye ni abrochi fonko a e na ye etu wo abrochi ba bi a me pa chew wo video and say wo photo shoot to be e de na wo number na betumi di afa so and so betumi afra ye no e 0540 112434 number corner sanso WhatsApp enti de wo hia bia betumi di afa so ne wo na ode amaye ye ne obedi dwuma ne kama kai say eye Nhyira FM 104.5 Diaspora Connect eye free Ojo what's on this channel okay ene mama check them sanfro Kaish, a soon tap send party jack. Mama, we are saying, can you? Hey, remember? Ofa, pacha mama friend. You know what when you say? Masoya yes nana. Not day. Se baby am tie to me. And me wo fa send me ska. Din kan wo de ko si wo business ni pakura discount. You de buy enso am ko yi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam sem my transaction o hoda. Ah, Debbie. And catch you, catch your offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. A better to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send it there. If you see a fan baby ubia, so what Europe and America, Canada, so kura Android, so kuta iPhone, and once we download app na two phone so. In the process, maybe say promo code ADN. No about Nhyira FM asho a basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5 and you more Europe. So America and Canada, yeah, chow $10 for free. Oh, send this cancel. Yento tap send it there. No fee.
Hey, Neje say ukayo. Tap send. Papa no. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work, or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026 167 1686, 026 167 1686, or 053 109 0068, 053 109 0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Do you want to study abroad? I present to you Astolinks International. They give professional advice on study visas to the USA, UK, Canada, Australia, New Zealand, Ireland, and other European nations. They also advise on visa applications, general travel, and other immigration services. Call them on 0537 152 118 or visit them at 4A Pawpaw Street in East Legon. For more information, check out astolinks.net. Astolinks, pathway for success. na bibia boko weekend and you ma bibia de dana kwamu nyankopon adaroma ye de nyamia se moja di mo office you look good in your blue. Thank you so much. And your blue Monday and Lady Gold oba fefe na watna se no so for memma wakwa babiem me josu ebru memma wakwa ba evangelist the grafter there man who never lost in town mo and a big mama original gifty donko mama gifty donko mama me ma so akwa ba me dey and the blue mashadana only lady and of orange white no so mama enya asem ketu ana ohima bene wan so chiachia waje ne brown kama te kona no mu baako sa na etie mame enko the gold white so me ma muram and then komo yi ye din komo baako benchen komo pamie to ache da ye twama ne bra na ba right na tisim na ye te wontem right meda wase na machia etiefo ni ahwefo so mo hweye yo atsamaya me kakra me kan se yenua ba no onti ase se enya anodin ene manipa adibem ewo ensem kayemu so wasam ye da kra na de wa wo react ni ade na obi etie wa o bema wo de wo bem no aba bedifo right enti onto ne boase se no ncheche ni nsem because papa yi bema yi wa ahobrase pa in fact enya se bia obetena hana ye wa office obetena ho the wa wo si sorry kasa ni ade producer kura say papa to boase we dey say ya too much enti me nim die but obi also hu ni pa e no yesa e bia woni say de na asema ba court enti ene ye babre no wate said ye tie bia no wura ni pa ma wo say wo timi hwe wo dimina ni nyoma bi kakra aha ye nua ba no na asema wo ka na emu oya self enkoda 5 de se be man show mu a edin na so mi busa ne se de nsem kan ya be man so kan se sabi oye bi enye se wo se wa yare kra nsem premier nu ni aye no operation enti enough from wo be ya wudi adanse se ya no operation enti enough from sa enti onya
abotre ma be man said you can why bi wo ti wo twantro but wo kan na besiso no wo say empower the way by nti say no wo ya ma be man no aye sebi otrofo but in a way wo kan bibi so a wotimi yi ano say empower the by nti say ono na ho de nya wo ba so sebi say wo nya ba fine sebi o ano da so na so wo so timi ana afanu ni nyina ne ye kabom ani ehwe mofra enye first na nanka bia yesi be man ko anye ena maase o mokro mu power chairman nti ye nyina ye kikabom nti drum e bi na wo ni se papa o ye yarefo a wo so be hwe ne yare no so na wo so watimi abon ho so ni nwa ekoko asem wo kan die tite ye hwehwe be man se de wo kan no no so beto na no mutuo na agya ye hu de eko enye sa de ho ne de mintimi nka ne bebre nti kakra me so metimi aka no let it go white oba paya da say so for my memory also Obaa meje su ebru pia Obaa be ma no we ni paponi ni pa on sana metutu no question Obaa hwe we Obaa so Obaa tena two ho Obaa tena two ho ya dio ene wo ba mum atwinim so for ya dio atwi waso somuama wakoyo operation awie owie ya afi na wakotia si maso anya na ya sai baye na ya ada na two no wa ro van bema o stati asem o kan no o se me hwe wa wo to ye no that's right what we are Obaa no okasa with pain it wa ro beka so Obaa na no ya hwe sasem si wo bi na se okasa sankofo no asem si no okasa on ya wo beka so mu ade no krepa watena two ho wono na wo ba munum etwe no yakoye no presi ohun ato onu ninti ne nua ma wasase wadu akoko se de ya ne se wo akofo ba fufuo mu awari jayaba onu nso ko wale betuti koko na wo de ya mpana no waya na de so fo ba wanya ne wade emema bi tesa ni suba no yes we wanya ne wade we so wanya ne wade ana the same time aka sa koko no na obeka be ma ne ka se Obaa ne ka se o ko Obaa no akwala ne ko school ankolanum watam 50 million ba ye ma yansam ye dey e ma o ye nka so waye bi na mom koko ho koko awasase mienu so koko sika no dey dey so for mesa ba so se sie na me kai ma chefo Adom TV de munim say ye wazo ye no me ensa na nya abo an sama me kua ebeso move discussion by Onyere Mesisi du enche kromo de be hyehyɛ so na eno so ye di eche Adom TV de ye omutemu den koso ane mu afidie no enna so live na Nhyira 104.5 here so ye so mu ha ye nwie yi afi na panel ne betetie sin komonum ye de da ato de da echina eye benada echina ehia ye obra at one ye ntena se ye nto adwumadie no so ye mfa emamomedin e de Obaa Adwoa sofo for wanu sina memra big mama so Obaa Adwoa she emahuna mani o nama big mama bisa no say Adwoa na o ye dey otete ni kunu Obaa wo do ni kunu otete no yo big mama so we tete wa no so na obia e de the last submissions at was mama Adwoa mama o mame Mansa friend mame Mansa Kennedy mame 88 ejoso woman 88 na my mama grandma mame also ochiao yo me dana na wabie muku ha oni minim odi solid tape na aso woman 88 Adwoa mama ye ka girl no also be say na say so betimi aka na sman ko anfa ma enya no odi ne ani edi ne edi kasa de all year ko ache se be ma no ne ti wor kwa no mu no be ma no no yare no on say kana na ye tro odo sa na to adapa be ma no so se no obo what be ma no person o kire wo say ke bi obefa wo free ye no na wo fom no so mu enti onse me bisa ne say na Adwoa no wo ye den also no what the term na otete no so ope ma wo ko soro ba fom ope ya na menti ma bia enti ta wo tete na Adwoa no obi di ababo utima ka se wo ko de mpra no wo ku enti no be ma no anya bia wo se ka asem na no waka to so the 50 million obi kura nya bi ewo mu se no kura wo mu ne se Ni aba ma no di asase ne ma no se be obeti ba en ma no
enti sabre no kwanka wale ni ni obiem no nke wo se wodi kokoo no ehye nkola nanso yemi sase kokoo no eso sen bra no ye wase okase bi cheme echuru sha ase na wo ba wi ye wo basa sabere mo woro na echuru ne ni wo sa o na wo ase ka anwa no nti echi ne ba ye no a oso se wa no watweko ene wo se wonti mecho ene okoye wa wo nkola anum enko cheka echi nya bosumi so no wasa for ba kwa betua wonsa no afa na wo kontokwa kebi asem se bese ya no bi aso so de mfe obi ho wode ndi kunu ti wontimi baba ni ntimi hwa nkola no ebi okwa no woni bi ba moment awale na gu no sawale no ho a ye complain kese awale no gu a ene wo be kire mu se wakofo oba foforo nti ene waye sei esu bi a woni be ma de to won kese woni se woni bi wo yare also was ya pai no ahodi na wodi adwuma na wo fam ahodi ni ho enti sentiase wo wa katobe ya wani abre wa wo ye nyina etno eye graduation to oh papa o wale no tie se mama ka se wale no ona ne wona atuni ni wa etno na wo ba na nyini ne atwibu wo eso ketu ya asie ya fa ne graduation na de ntira wo no wo ba wo ho wo ne wukunu wo ho na atuni nyini na nyini ewu gane no ne asem tie wa etie etno wo ho na obi antare ho sese tuni free ho no ana obi atare ho o ma ba no kwampo no aso ache contempt because we ma penti akola ne na no kwasem oba ne na ade so ya no so man so on kwatete obi da ma bia yere antetewa wo no oh so fa no da ma bia yere antetewa fa no de na no kore da ma bia antetewa yes ana wi se me yere do me so ba bia antetewa ku no ni ku David aso atete no ni ba ana na fonya adwen wo de me ne wonya adwen wo wo yo ba otete be ma dia wo ye insecure enti ade wani ni mu no wani se woni mza no pa wo pe wa se but yenti nyoma bi se awade na nyententente ne yedidi awade ne de ya mama e but wo so ba ye se wa se batadwo yenkan hu se emema no se de omotie no omusu no omunyina su na ba ko obi ene obeka se bia se bi otina ware ma ye pepepe se ni kunu nkotwe mpena na but so ba wo hu so hu sha some mama you don't even care I was also to me ball brebi. Now we jotted at the said the mama can come be the ball. I want to be here at the good. Mama no attention. Attention, papa. We need to. I feel bad. Mama, so that's not true. Oh, Jay. Amana, aye. Let go of the I won't do that, man. I do that. I never turn. Let go. I'm just so about what's a true? Oh, what am I saying? I did tell you for better for worse. To me, I'm fast. Na fashion me what fast. That money any pabani ni tweni nkaye. Ese go kai se. Me yiri that money ni nkaye. Me yiri na bush for pema se. Me ya that money nkaye. Na so ni awode bo adwuma no. To me na wana waka pese be ma waka say no. So ya operation ni oba ya ne nto. Na ko na ma na operation ba ko kwa na for papa. Di fear. Di fear. Udi fear. We say oba ni suban no enti na ma be ma. Na so ka ho bi oba is say oba no be ma na ya na oba no what free. So bodiem. So bodiem no mama na awusia yenkwa ahoma no so yenkwa ahoma no so na ye ne callers no ye ne wo mo eni nkomo a quick happy birthday enkoma Kennedy Osafo Jenny ai mama nko telephone lines no so ye ne ahwefo ne etie phone nkomo hello papa odini baby akase free papa na oye die ya wuye nyankopon adoma na ya juoda somuma ye mama yesu so metiane pa e onu ane ba onabo wan asanti be kwai asansu fe yase asamle ma no way be kwai leto agent to mama papa o be ni be me yase mu ya ha je kakra o even do say ya chuo say ya hani o
Obaa na so mu ama bibi kakra ana sa bi yare ekọ. Na ekwe na ade sama ade na na echu ana se ni ro fan sama. Be ma ni hia bro papa se mo pa na ni so osidi o na obo be da. Da ni ye. Nko e pa na ma na ni so a sa de na twene ma. A so fa na twene ma. Na twene no ho. Ba ni ni papa. Se twene. So ye kwa mo so obi aba so hello. Good afternoon. Good afternoon. Odini baby akasa free. I'm Patricia from Buzia, akasa free kono. Buzia mayentie wa wiei. Yo wa wiei dia me da no abeja fo ase chia obi. Na dia tiense. Ina ya tinu. Ma na ye no anu. Se me dele me tiame ba pese be tianga. Eso vi bia no ni chantu. Ya busa me masem no o ma mi nia no da. Enti me de ma no edu ba bi na be ma kasa mo ma no kwan no nka ono so ne bu so asem. Ba cho de smith kan. O kan wo. Ana me ma ne se mo kwan mo nka. Se Adwoa na o ko babo so bo. Ko babo so bo se wo ma ne nka na asem. Na o de kwa wo ya she de bre ne ye. Ya de bre ne ye adwuma no ko. Yan ko foforo so hello. Good afternoon. Good afternoon. Would you baby Alcasa free? Media Sia, Casa free, Mancaso. Oh, about fear, Mancanso, my auntie were we. Master Moon say, I was in there, and now go Cocona, them, Pistano. Linia Badima, Beman and Sonia 5 years no fashion. Beman in Argent, Cocono. Cham no famuno, your band dia mfana de mama. Maso mutiawa. Okay, mfana de awade ne buntu mfana koko mama. Am na be ma na na buntu no kura. Ana buntu ko ofofro so. Hello. Hello. Obi aba so hello. Hello, Papa Mahai. Joe Sumira, Odini baby akasa free. Friend me that from Kasa free to the world. Ntie wa wie kaka beja be kan say e papa no ke kan isem yie on se bubu se kokoo no ba ko no se o maame na di kokoo ne ma no nti oba ne nka ho ba oba ne de na ni bra ne de ma no so wonye no o fa nhwe ne man de o so wa de atare ne ase if you say ko ba no ne bra na fa kokoo na ma no so fa nhwe nkola na ana o fa ta na man so won no na da ji go de nkola na nko no so ne de na o maame de ma na o doye ne de no de nkola no maame papa ni bi na ne on no se se ne ma me de ma ne so no a wo doye no e de no di braba no di bo nkwala no a oba ne de na ni blande ma ne so no no pa hwe nkwala no na ne nya bre ho no no ni de watare atare nan e no so mo ma di go pa because e no de on fo bo bra bia wo nkwala no ne mo de oba ne de na ne brande ma no ko na ni da so e ti so odi we no susu bia mo oba no so ni de on ne bra ne ma ne no de ma ne e de ma no na on no se se ne ma me ne de ma na wa je pro oba ne so oba ne ka ho no mo pani ko no so mo oba no ni enu skani bi oni nyame yedma ne yedma pa mo ye me dama se ye de nyame eda wase wakasa papa pai se wa hunu yan ko foforo so hello ma papa odi ni baby akasa free hello ma yeah my auntie o yete wonka yo kaka ba tani se papa no won se na no ko ni ana se de papa no ko kan on papa ni ya no ka se na konta no dia ta se de man se ti yan se papa re na konta de ba ti na konta de ba ni de di ko no ba de di na ma ti de dia da ne bada ndadin kamo nyame enka wo so ntina metwa ne tia no so obi e ka se eye pass e ka akonta ne so ba otu aso akosi sei hona no kro be pi akonta ne ba hello yen ko foforo so hello papa odi ni baby akasa free ba je fe mi tego se free wa se ya ma yen tie wa wie yi mo na adwuma pa mu ye adwuma da se so le du good white wa fon so tu ni se ye mame se wa kama se mu nyina mame oba e ba je person person so mo tama na oba ne kasa na be ma na piana mani pie aya ye nya no mani bi wo mo di asemo ba
ubetimi aka ka munu mobusha for kamu kan fie muntimi ti na mo de ba ho no mo no oye bemba na yedi mu akasa bemba no so kasa udie wom se wudi wo mu kra mo no so nkasa no aso na no obadwa kase jai ubuntumi akwa de bai no aso na no say ya em so ne bemba ne tino se bemba no yo bemba ne yi ntina bemba no so onsa mutu okwo esuba ya wo show ani ntina odwani da bemba na ba nti ehun yawo na bemba no so pese ode wa yi bemba no na koko ne bemba no nti we de mu hwe na mu siesie ba man mi tumu fo e bi dia samu ba na so obi ye di no zakasa next time man obi kasa man yi ano o man no so nkan ne die e da fi na me mo na juma say obani ewia Lady Gold. Ate. Ewie case we ya. Nsa anodin we ya wade foforo no tie ase besa gu. Yen ko foforo so hello. Hello mama, good afternoon. Afternoon no, dey ni baby a ka say free. Let me tell you, the secretary of the University of Adwoa no. Tie we wie. Obaa no no de pa. Na no de. Obaa nyaka. Then na me ne be ma na ka ta na be Obaa be tete no. Ka me so me fa kiri e wo be bi se won so. Ba di san se won so ko nka won so ko twempa na. Na nke Obaa ma no so wu ade a ai Obaa no so be yi ano. Also bana no de na no obi e kan na sam odo besi bia o kasa present wasam so yen ko foforo so oboche bia ma ye na Monday o Adwoa team money bright so for bright mo obi bia ba so e no mo kasa taw hello Obadwa papa o de ni ba bia o kasa free me kasa fra dance ani as me din di kwaku beko ma yen tie wa wie so kupeni so that you are memento or canokre asamunya obi enye obi da yada on so asamunya wo ya wintimi control temper o Obaa no de yaw na ekasa Obaa na asam na wo kan enokre da mase oje yedamwase pie busia eyesa ena etie ai ebrani tie ntumi mfa ofrefo biem ye brane ko enche kra be kwa koje dwatonde no edwadie nkrato no e wo ba pa kosua benewa e ho etew enche kra na quickly happy birthday and confirm Kennedy Osafo Jenny eyini anase Jenny intro ye minim say ye o say ye Kennedy Osafo I mean the akan de me hu ye Kennedy Osafo eyini it's in happy birthday and famana face so CEO Kennedy na CEO of Ken Falls Enterprise Kennedy Kennedy na that's one no happy birthday papa and confirm ma pa kwa shonko so we CEO Emma Ken Falls Enterprise one na wa me bedro bi na dro ne de awurade na no edna maame bi oba wonwo adro wei ompa wanum bi ye adwuma dika Kennedy papa Kennedy nyamisha afenso mami do fie wo CSC bantema mami do fie free big mama house happy birthday kwan shonko kra enko enfama mami do fie CSC bantema bantema mami do fie happy birthday shonko kra enko enfama mami do fie na daswo no mami do fie ohwesoro ba bi sa no big mama ne baba akono no mami do fie happy birthday wate pia enko emfa emaw ebu say ye damo ase na no ye general manager Mr. Agla na ye your birthday na your birthday mama Fina na any birthday I think so on the 18th June na ye kan once mo big mama so kaya because a knife for bia no kwasam Mr. Agla na ye home for too much such a beautiful woman in the months when you know so mama no because for order mama
Lady Mildy obi e di ni birthday a the ba na no me one of frey no so Obaa Adwoa na mati birthday bi wo se manager wife na one frey me o na me say the fabra cake no fabra cake the fabra one frey me dia fabra till Lady Mildy's food court wa my a beautiful cake for Mama Fina Mrs. Agla Mama Fina Mrs. Agla Lady Mildy's food court obi e di ni birthday or the cake ebraya nti na obi ama yenya ni birthday no said be a drew why be mana e den wo de aba so for de ba na waka Lady Gold de ba wo de say ya wo de be 1st August emu wakakra and bench 2 months time till Lady Mildy's food court me pacho owo traffic light na se amekom traffic light na se bridge na kwan no so no se ufri amekom yenkate yenkate we de the birthday na chom tenance ko present ama papa na odi akoma mama e de ama yen until Lady Mildy's food court me pacho ope cake ya efe otimi ye cake na gina wo se nipa na no me kwa wa ye cake saka esi wonam say kikaki ni wa hena me mfamtu ka no was the butie mu a bebu na ye cake na say hu Lady Mildy oye nuane waje aduane deliveries nationwide wo ye parties weddings juma ben na wudie cake we say also Obaa Adwoa 1,000 Ghana but jine fama manager wife e fama ye efeye pasa wa bie so come on piao entino Lady Mildy me pacho freno for all your cakes your pies meat pies any ade who did you maybe me pacho offer number na what the bebro number mama for the number into ja 0553 Lady Mildy 0553 030696 0553 030696 sana etie ofra onsa ebekano for all your deliveries and afei order sahuduo nyina ebusua yedamo asipi ahana brebe ma kwan na obrajumedie yenwie yedie na so nkomodie no yede nyina no yede besie se wohunu mame ema Lady kame mama timonte ho 30 seconds because Obaa no wode ni nua be ma ne be bane asa atena so nti ne kwakram Lady e kakra be na be kan so ne ensori so ya wo ni mo oni abotre na ni nua be ma ne ba ye hu no kra wo ma ye de ye betu yi jo so for kakra be ade so be ma no wasuma berwa ohwe ba bi obeto wagya Obaa na fa ne ko na busua de ye ma no na ko fa wo ma me de that's all big mama kakra be ade be so the back on the set. Said they suffer kind of you because I'm calling to a phone about. I am correct. To no question me when we said beer on fat. Busiana demo. It's a way to me. I'm Colano cry. Then bit me a food. Quite so no is a phone. They are in Colano. A phone so no banner. The Oba's weather. See no one. We bet one come away so. You bet one come away so now. It's me Adwoa. Made that the entire team ning na say for their backup on the show today. And Monday. See a fair free for me. Chana. You bet yes him the more. Day chana. Benada fireworks. Dika. Sister Hannah. I mean show P. Obaa kosia. Mami nya dia kamu ma on di jano e fama ye. All right. Yeah, Kodia me pacho tell us so say busumi Yo Joe. What's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish, a soon top send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama fro. You know what when you have say? Masoya yeshino nana. Not there. Se baby ameti ye to me. And me ofa send me ska. Din kan wo de kosi wo bisu ni pakura discount. Yo de ba yen so amiko yi a ehon sem bebre. Afi kwa do mo busam sem my transaction o hoda. Debbie. And catch a offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About to send mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send dear. We are see fana baby obia so what Europe and America Canada. So kura Android so kuta iPhone and once we download app na two phone so. In the process maybe say promo code eh no about Nhyira FM asho e basa automatically no. Yeah, charge £5 and €5 and you more Europe. So America and Canada, yeah, chow, $10 for free. Oh, send this cancel, yento tap send it there, no fee. Hey, they just say okay, tap send. Papa no.
you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work, or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026-167-1686, 026-167-1686, or 053-109-0068, 053-109-0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Do you want to study abroad? I present to you Astolinks International. They give professional advice on study visas to the USA, UK, Canada, Australia, New Zealand, Ireland, and other European nations. They also advise on visa applications, general travel, and other immigration services. Call them on 0537 152 118 or visit them at 4A Pawpaw Street in East Legon. For more information, check out astolinks.net. Astolinks, pathway for success. Hey, middle. Nanda na wote ho why stay for sano. Eh ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your mensa ne me na mu twetwe no. E mo ye titiriti. Mentumi mpo nsore. Ho na enwanwa. Enwa me fridom bae na me ka kire wo se. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3P garlic mixture. Ane 3P garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Eche natural garlic papa bi. Ene edi aye. Aha, na no na madam Fukofimpo catch them say he work natural health for be drobi omodi aba. Your friend 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketo 3P garlic mixture. Wo ko todwe ne waposo na asori a wo complaining no. Sa wonum 3P a ebejane se hum. Edro yi enya mapemfo, ema wo ma nofo. Anansa nkwada wonya nyamfie dumienu. FDA agi edwedie nkratso yi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyina mu. I'm brushing for us saying yay. And you insure FM Diaspora Connect. Ane, yene wo connect e wo insure FM 104.5. Na dwumadie we ni ene abroche fonko na edi. Enti say wo USA, wo UK, wo Canada, wo Germany, wo France, and say wo Switzerland. Me ba chawo, emfa woni kra wo fi so. Ya beka me say tribal wo ye, say wo ye akan, wo ye fanti, wo ye ewe, wo ye ga, wo ye bono, and say wo ye fiemuni. Say wo di afahye bi, and say wo birthday bi na wo die, wo to wo birthday, and say edwe bi a wo die no, wo betumi e de afa insure FM so, na ye tumi e de dwuma no kama, na ye de ama eye free. We ye ni abrochi fonko a e na ye etu wo abrochi baby a me pa chew wo video anase wo photo shoot to be e de na wo number na betumi di afa so anase wo betumi afra ye no e 0540 112434 number corner sanso WhatsApp enti de wo ye bia betumi di afa so ne wo na wo de amaye ye no bedi dwuma ne kama kai say eye insure FM 104.5 Diaspora Connect eye free. Ojo, what's on this channel? Okay, any mama check them some fro.
Kaish. A soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, me daba. Ofa, pacha mama friend. He no kwa woni abri say. Maso ya yehye nana. Na dey. Se baby ameti ye tumi o. E na me wo fa send me sika. Di nkan wo de kosi wo business nipa kura discount. Yo de ba ye nso amiko yi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam sem my transaction wo hoda. Debbie. Enke chibra catch off say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About to send mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send there. If you see fana baby obia so what Europe and America Canada. So kura Android so kuta iPhone and once we download app na two phone so. In the process maybe say promo code eh there. No about Nhyira FM asho e basa automatically no. Yeah,